Camere baro bella Camere teo kalla Camere baro bella Camere teo kalla Camere baro bella Camere baro bella Camere teo Tana kira kura kiriyo Kira kurini Tana kira kura kiriba Ni teo kalla Camere baro bella Camere teo bella For chicken, mag can borrow which I did Martina would do. Can more check a one can check that don't want more on the check. I don't want what Tim can more carry come. Now, Tina would take a Rwot do Borotina tea in my chair, dear Mocaro, pay no chow, make chualo, lapeny, your comments on Maggie. Chiol to bino kar en pinan matini gawo bino wa yaro wang olto batur wang ma o ya gigere tin ma be wa tin malul do yo bere da yum matin kon ti wa tit pa Rwodi pidan Lobo Acholi man any part ma rio na eno now la pencha ma bere ma pola da pole wang o cher bo Rwot chipinan matini bana wa mere ga kenyo so pe all gipen nene ka comments tie nene ka comments me kana ko are ko pinel matine pa wa galo wa kel panelisto ka en ka chiel ke wel ma waro me gwatin what tin ke Dr. Caesar acha professor of tio mego mame ana mame tie ka en acha Lady Grace What you can borrow do you? Amuru viewers. Oh, for a team mego, and I'm a matter Joyce. Yeah. Wakil wono Rwot ka ene, wakwanen ke romo. Mereka yup kere. Rwot for a tiego mache. Be Jimmy mun ke Johnny. Ana foi dok jora antina ye. Ve pambete tu nya hotam kita cengca. Ayo. Dogo jara nyim. Ana foi. Better. Kimak pulkare. Mami, lawu maja logo beroteka ene. But ralong no ini ang kiwi but kay dugo gang put kay dugo don't dugo gang wadwa chi kay bini mod lwak on kerpol kare wa ko nen ker ron dani yup kere wani an kerti kere chama e berang we ne tiaro we ken pen tiaro kwana en bana we ne karo mana e ber pen ko eno kay wa chuma Iya pe ana po be lega u pira me chiaro che me duogo wen a wor ma be a duogo be ma be ento ole ye dit jemene wote wor wiye ki yu bu ber kangi da duongo pe la chire bara wor ma be ada da gero twal duon mot botu a wo gero me de ki neno tar pa luo pien gen gi tie gi ber ka bel ma ge ber chalo luo bere chalo pa ji pija ci watte ki kir ber gini ci ko twal mot ni amot wo a po to twal la dit in me dugu da po wun me keto lok eni furwatina no putika tera nim mi ke me de kere wak nyao be ma tut e kaka wana chuli wa niang ngo ma mi ru tim ki ngo ma mi ru wan dana ru watim mi ke luk ngo ma lo diru wajo pe dong pe du ki wa ko ni wi ruri ko nga gun dana be tiki tam ma beje to twal ma ruri be romo tikere binen yak ba ka ker mi wan dana be wa luk gin ma lo diru ruri ma ke yere ruri mi gin gu nen ni ko ni dana gina yelo tela ruri ber tela mego la tin ka mi no goyo ka ngar moro goyo ringa bor mi na yo bor wone wa ba ki goya mama an ngar goya era yi ruri wa ker war ko ruri wa tigi dan wa ma bi ki tiga de dai lobo ma ki tiga konyo wala bon gin ko do ya na po dan ju ma tiga neno po le wu wa atin da du ki lu ma ter megi wu leg lu ba me ki konyo an wa ka bet bere kinu ento politin an purna ber pe ati ye ken kwan pura duga mier ka windo keta skulu ber ka tikere ka go da ka ko le gamane ti ya gamo ana po da duju ba better
Bene to mame e wata mer pia tek pia no wan nge kera wor berge ke ker du ma bene foje ken wan ma chwal mod wa do mod kwene kan ya ye na mi no Christian wa jole no wa cha do guyo do ke no ba luar mera na chel pure ken in luak chi da Iran me cham no ka en professor amiyo tal bod ya ti meneno ken ma ramo jolo kere la dit roten ke chel ke introduce topic bar wa no wa mer ne wono ken ma tinja no nong lok do chera nyimi wa chera ti e yo matien okay ajule professor duane pere ano dak do gana nen ko Yes, muko aramero po undi chuma tinu bini wang o tarapaluo kamiyo ngech kamenyo piny kamachol wek dano nen kakamano mero ki nen wek yubi kakamano bale Rwodi ubedi charo luet yat ma luet repeti ma tek yate wang poro yate pe chung ma tek tigin ma weko yat chung ma tek kad yamu bin mandong bino mere dong kad la piru do bin manining ena luet yat kad luet yaro donyo ma tut tiyo mako ngomo ma be yat enoni kad yamu bin la kwene yat enoni wango mete ki chung tigina e Rwodi wa chipi man ana mero jolo ki war ma dit amero jolo la dit Rwot Justin uchere Binyi ma Pagak ma en do beru kwedwa tini dong tian ma deke me mini wa ngech me mini wa Pwony min nyuti wa ngo ma tika time tutwale malupe ki don lobo ki ket madano tika kwa kwede kibene min nyuro tic pa Rwodi ikare ni dong peramu bedu chalo tic pa Rwodi mwami acel mukara ngech alaga tima pol don lobo dong mete dar bedu dong pol yam no one was yam don in the early 70s in the village man no one for lutel mati ter mu no be put mukan be put po cha kwan dogang mo no wini ngeu dano wen ngeu mege makenyo wen ngeu wege makenyo pero wen chento pindo lake dano do nyado tima pol don lobo bedo mete jemu kene chalo technology do biru bene ma tek ti mandong mete ni kit ma Rwodi dong tiyo kwere dong peramu bedo kit ma yam gen gu tiyo kwere kar chama chone Chipi man ki war ma dit ara mero jolo won me mete ketete wa ti Rwodi bidon lobo ye chuli endo no lo wiye mukena ko la wo ma ya gi berber ka mi pen ma pol bore ti don tin non endo be meta don ki ngo ma eno ber ka lo ne e chapet mukarni la dir Rwot ana jolo in Be professor ana foi ritual lok mai katike ki jon me jolo pi lawang untara balur ana tigi yom chin mada minno kar ben ma oket utam ki jem ma bej on dikate mana tigi foj ma det dare en kinu timo enni mikele kinu be panyo tammi ene bene gina dikate men ki paja kuja Acui do pilo wiru tutual ba, gi pilo wiru di matak mada. Kay nen o wacha nying kay winyo modi ken ga. I winyo nying mo kichamo ni Rwot be. Rwot lonyo. Ogen Rwot. Rwot tuero. Orie mene ko kiti eni mapola ta magun pole bena mugot la ko ngayo me lawe an.
man nyoro ma kigen ma chudi tie ke furi kom Rwot ni ke da la tie ke ti ju la ke en to la kid mi nying ma ke mi nying tiang en ni nyuru gen ma tie kom Rwot ka che Rwot do bet na ya pe la ke so ana tiki foj ma diet ma dan no tin fuda tiket du man nya watan I wa u lu u ja nying mun ma be mi tar ba lu wona lo men pin o men ni wa pin kama unu ti e romo ma pat en je ma bejo ma no ni ki men yo pin nu ni o kelen bot pa tawana du be ki lwa wa poko man foj ma diet to pin ma be ma tikate mane kirong tin ni wa bim mede ki cheng chen lo mo lo wa lo ko duong wiye abere no bene lo ki bo danam ken mo nen lo mo bere lo ne magi beriye ki foj ma diet ma da man gina be mo on tikate mane kirong inni ana be winyo ki botu ka kwene mo myero mede ye ki lo kita chenge wacha na foyo Better tell Rwot. Now in matiwa Kenya kachi nen star en o ngirke nen deal star en chwal wa star me wen ol to wa no ber ki ngeji tika na no dagati ma program o tikel ka en neno ka put pe subscribe YouTube channel chere tim be no ngo kono pen phone pa Rwot pe chapera reyo mkara nge tie o kono mate ko ina ko ar kachi pe winyo. Now Rwot lapeny me acel wa ana ba ko bot en ketman no ketema yugo na bana la pen mare yo muka jowo gane panalizo be kela la pen ma chel wayo ni ngo ma chule romo ribbe me timo ne kachiel me don lo chule ngo ma chule romo ribbe kachiel me don lo chule ngo ma giromo timo ne kachiel pien kenen mot one more to work kan ka don wan nano gimano ngi chwe kon statistic gi wa nga ga actually to wena mo chaka ngo madongo ramatimo na machala chule olong pian doka o megiti ya chule e nano wang nang donyo body in banati ngo ma ramatimo na wa pedak unen marai to al alto what doko chen lonyo mekwani ange down ti ching ya ko winyo ki body in na pen ma chel chiar kirene kala pen ma rayo parnis mo kera mo ber ki ka ma yiwe ma penya na ma so wa chaka chela chel be Jimmy ana foyo da ga winyo lo mi ka tikere man ma iwajo ni iloko kakare la nyut mo kate iloko nge nyut ni ada imaka enni choro dom chen mada genu kate maka ade padi agi piara reo nyut na choro dom chen mada con kai nen kan ki waja kita ka mente pimo kere chan ikin gan me chuli winyi na lik mukarakare wiye muka nen kong chalo gi wache kimbe pimo chan maga mente pimo kai porge jomo kana mengetwa ne kum down mia chiel kai joro ke chele ya chudi inone piara bi chiel no gitiki bedo gi chan magi wajo ne odo tie lokum
kita ki ber kele ot lokum cham mer en mama magwak nyo I ora chel kakramo chamo kriyo ni na chel no be man iga chel makana petika timme cham kikip piny modore kidne kube kidano makana kikip piny pagamente ni uluto iga chel gidne kube kidano machalo chimmi omyero betie chima chel dok ora chel omyero betie mane kidme kube kunyone ikindano man ye chwili modok chen ki yokum itfalo tin school tegini weng I Uganda mamalo achwele dong puro choba kai po imaka pa makarange kena na wajne kai choba dano mia chel ino joma bedo ki chan ikar chan no ti pierde ya bit kan man kumbero meda o pier bit va bitye inge maka pa wadi adok chen manyim ritam maguno kelo ni oluto pegi wek pegi nen anena nyo pegi ten ki bot de mente ke ken ni ot kelo tan mabe yam chon gi chon wangi ateni ribbe ene atero man bene put lok ma tiyo kunyoni ribbe atero lo ipenyo mabe ni ngomba wana tomo tim mane machalo kaka mikela la wek ba ange kama ding makumbe wati yeni kirip king wek ba ange po beberi yor dok pene twer time dok wa cheni po bina tuwara kita ana neno ker kita tamo kere nen cholo be chaho wae mwaka ali bachel gimia bangwen gi piera biero ya chiel ene kamono dimo bera bino ko mabe o gika kenyo o chake piera biero ya chiel neni watin doge mukubeni po kube kirno yam tika tenne kede kino chot ilwak maka enni pia ngola mutim ikum wan makalka uwa kumbir watie kita watikerne en polun en ngui wukuryam ongeo pa mo lemo chate pia berbe chiel o ke pia berbe ngwen madano biro kiluoro makon wo pedo gan dire tanero pajoni per mo berio kerdano ko ikin punya ta kiluoro bigoko luoro ka tie kiyom fin ka petie kin madama pajo pero tek chake piera biro ya bungwen ma pol dan no kid yam mon cha korte mabe o kere pier borwe biche yam mon man no cha kordan
Acholi. Inge Kenyo. Gemo mukan na kodonyo pajo. Pimaka Pierre Reo. Ma ogik chochok wa I alipario gabichel. Ene kumaka Pierre Reo ane. Apa kolo dano pe bedi gangi. Giberu kama gidilo gi iye jalo jegi I IDP. Ento mapia gin yo timme. Nichake eli bachiel gi mia bunga ni pia la borwi bichiel. Magemo donyo pajo bota kuja. Ni o kere maga eli bachiel gi mia bunga ni pia bunga na bichiel. Pero ken longa nyama yang kwere wo wero wachon macharo le makwo uruenyo kibot male kita yang wakwo kere uruenyo chingda man mununge tien loke mabe inge dano ke dilogi chok waji yokol madung dano kar ki yokol ene alibario ke bichelle ki kar mere kwatra ki chingi non gino mo pete I nano bi vuru I chamo ki kwene I chamo ni mana e kama wati ye makatin pimpa kamente nyuru kama wati ye mara tien lo ke koman man otime ilowo ka diju ma uno kero lo ke ene pienne no time bot ke ken donc a ke ye ene bene obe a ki botwa ma krip ye ching ribbe ya kwa ay wono donc gina ngo mo be konyo wa ma e kwan ben wo ben agonya wo ben ti kuit wo ben ki tolo chalo jamuru mo wani sit do bino bot for em woneno kiet ma jim mo ma donyo ma tika donyo botwa kit me gwa ona me mero kore we ko tira nyi me konyo wan no le wen chalo kaka dongo tie kitama watiki jemi ade makawa tiyo kere kidero patika waje pe watika tikere endo omyero do kongi nena ye meti kijema der ki enoni we bere oneno ko bodano mapol mano wadi biye batore chingdo winyo betie ye Jim kene mo tike ni pe bot ka mo kene won kom jim tam wade wiye ento gi ko po o ye atamo koni tam mo kene bika tiki bot what tiki ngom
ngoma chiri romo dogi moge ken ene ka matek wati ye ngom kek tiyo kere mabe igwa mabe parang tiyo kere mikil laga wati ki dano magwa welwa eni romo ya romo me konyo ti na pajo kima adel wakti ki diro pa endana ma wajo en diro me ti king ki diro me tam ka baribu bun en jema dek en mano ki loro ko ma be gina loy wa paka no be wati ken maya yemu ken ma be betika timme yemu ken ma ki bot wat magina kam wati ye imara alle pario che para che no che para bera think katama tamane kaleba che para bero ki luo wan rodi manario warwa ke delegation me European Union magi bien gulo onogiti le mecha biara ciel ya chuli ni penywa ni kumbe dong mwa pa ma dugo pajo imwa pa ni wobera nywa ko lok ma pat wobera kumbe ki kon wobera nywa ko tam o wachi wa kon ngoma be mo timme kingo doge mene mo dogo dong giber te bera ciel warwate ken de kirio do ber wan rodi wanario kilo dir dini jakan dir dina big wan rodario the prime minister me ke kwa igora man kirio ni woberi en one end dong woberi pin wo fuege pijen ma beje ma gino timo medo wa pajo po mo lo mo pe ko tie wore jem e gino ni wang bodge gina do ngeyongi ena kena ni pe ngeyo kitu miero gi kube kedwa iyo mabe wer jemi enni magi mero miyo ne utime konyo pajo bota kweda pien eni maka pa enni magin wajini nodo moti pajo magin bene gibera nenane jimo balle maduang ba muno mero porte me magi luo ne charo mo kana mo akdum botwa mero e compagni pegnoni che yup en charo chane where Jimmy chak donyo giti iyo mo pore
an ma dok kan a bit la Pwony good university good university kiabo ma alibario kario ubiro tam be Mikelo good university pada kuja ikar enni university pagamente enne good university berma biche ma cielo berma kere ma do yabi yamo chon Mario Kiambo University ma de Busitama University Mati East Kiambo de Kampala ma ngwen University Pagamente Obedo Mbarara University of Science and Technology Kidong ma bit Keria Choli Gulu Maka kilo between my bed Chata nyo wana maki mio kita bulu University Mirti kere ene gulu University and Umirti menda kwa padano uti ki lwak uti bot lwak ikit mele mono iwajini gulu University for rural transformation to work with the community for the community and with the community mela okwoge through community engagement kubekilwa now the emphasis what niki bet you kilok me fu agriculture and a bill tell pa good university mela okwo pa dan tien loko no tie the nen kama kele university me good university ki ngini lo adabe pien ki kero kama yang district farm institute ye ilaro that's the connection faculty in agriculture and environment yawi ma alibario kabik monotiki department abichie Maloy lo kung fu kinana pin mabe murumoa so gim kilo bot what we are now Kube University in Uptown lo kung bua bua ilo momoro bua lo kung fu pedong gwero fu gwe eniko ka jemo chia kid me kayo ne wero kel magoba kama mete ma chara kimedo well agro processing and value addition magi bitu gwen gina kerwako no time good university enter the da look you know care o bod kingang mon mano mi ro penyi tika time kito no gi men ro time kede watiki jemi tijo good university for chung dongja ngom tie oli bim
Ocitti yo ka duju gang kuja kilabana. Lo diaro ma don me ti king kitang win ti botwa. Mana ye me dari compagni kawari mo jimmi iguni o de weng mabe. Waloro iye. One luta there in one would what ye. One I look up one gamente. Ijo apatene cum gamente. One I look up duange bot lwak mamegwa. Ki one I be look up duan pa lwak. Ki ko hoge matie. Where coin or don't bot lwak. Mana wiye kitung bora anen ne ka time kikip jim ima bejo matiene olo to bi kala la ana poe Bere tol Rwot pian lapeny gamo I po dier ma be ma olto again ngar chiel matua kuja no kelo wien yang. Now jomo kana wenga bi kelo lapeny matie an gerno ke mir ki tamano ken amin ineno mano kera ngeni university no tikere an ma ngeo gara university berga kwan polo lonya imande kwan again kar no uchung pilo ak man mere ngej mabe in matu wa ke nene cho pen kinyo comments no question mege matie kait nene stan o ngere kinyo nene dia sta che chwala o ben sta wa question mege nyo comment mege biono chungo le king ka enne we mega jobo kana wen wachier kala pen kana lyric race jole memi la pen borod anano omyero di ben no fo bieno kachil kila mero Christian bana go gen go la chien la kermane but o donya ti po be kilor kala pentie o mere wono ki pen lyric Chris ben ke me la pen por rot ken o Julie Apoyo. Apoyo. be Apoyo ruaritero lok mabe mada. Mi tam dong ti wia kan ben ma dong dua ta en kong dong. A pen ma mega ma lu en lok ma yin ti lok na ni. An pen na ti ni ruat kaka chela kono ki botwa ya chuli romo timo ngo do kaka chela ki lubu kit lok ma yin bi tero ni Rwodi weng pegiti ma rom jo mok tia poka ti ken Rwodi ba ti ket ngo mi wek ke lo dwi Rwodi olo kaka moni ma ki romo yuae gi bene gi binu mo mot wek jimmi mo ken no time ki do kaka chela ke romo gamo eno ni cha do beru ki poj na dia pada apoyo be mego grace penye ne pirata jim manana wajik enne Rwot acel tikere kaka tiki ngom kaka tiki down and down and tiki there don Lobo mo wajane alaga well down be ki yor pum to krayam timme en no bet pexe yot kum binu ka tu binu yat nonge ot yat ki keri ngon kaka lega mo binu ki bot ngat mo matike kero nyo bot ga mente
You bought your mapo jenge kum gamente. Magi miru ngom. Miker en ki jem egini. Kaka miru bet ping. Ginen ki mek kube. Vet ngom bet kie. Miker jemi. Ma konyo lwak. Wan ben wa mit luten wa ni okwan. Vet inge ping. Wan gi yabe. Man miru school. School ki keri ngom. Well done on better. School me yanki yobo gene. Pedang romo dano ya. Ngom pagamente kunyo ni pete. Ngom tien bolwa en. Pek boku ni gamente ye. O did dogun kar. Undi kunyo ben way. Pe. School is our doctorio. Kinong school kamo Canada ko ticket ye. Well, ponyo rom luten. Kama yor bet pin. Umi ngom. Mentang lobo. Man gen na kaba ramutin lamne. Pe eno ke ken. Jabit mukaro. Ami la bol. Kita wana yubo kare cooperative society. Botwa ya Amuru. Pagak. Anki koma acel. Otwa ki an. Michel Rwod. Ma ana ati one common society chani, cooperative society. Ana kwanya ek abor. Ba mega pepa kaka. Amiyo ki kerye cooperative society. Lwak uru pin kenyuni magin the member. Makon me society bi pino board gene. Kibedu gi miri gene ogoy matafale. Kiyobo kare cooperative society. Gina yubo kweyo. Gene o diere meti leje. We are tin what take is store. The cooperative society. Mabi konyo lo fu. Mano chaka ki jalo ngom. We gen jo chung ie. Kaka round team magi. Dok tika team me. Ento miru mete ki team one. We ngom matie. Ko bet nono. Ki ket giti. Pete le ko di do ngom wen ki ket di. Ki ti ki ngom ki dir. Iti ki ngom me ko kela laga kum dan. Ngom pa kaka putie. Ngom ido ora chel betie. Kiti kere me kero laga. Man ke na kaka romote. En chalo un wango moti wama un tara. Ba chili luo. Wajolo tam ki botu. Kita unu neno kere. Laga ti botu kanyi ni. Ngomu rong kwanya ki kanyi meter ne bota kuja. Ora mut ker ye ngomwa itit. Yo kere laga. Achiri yang wajah kere ne. Dia pakai a kere kaba oh. Tam a ke wa ma be. Bebo kere laga. Gima no donye kaka. Kawa donye kaka money.
actually romo dodon actually on video. Dano con beru urube nyom tie wat na pat tie kit na were kin pin tie ka gino dodon actually ikaka money no dodon actually on video. Magi ena ye gen ma Rwot acel ke kaka ne ki dano ki dok para acel te kaka bot Rwot eno ni romo timo ne no la ko dano ko duju kita neno ke tika tim ento mi do time romam kar kamati ke calo kumberi watike wa ma det mata ikum gulu mado do Ocitti madano weng Ocitti ya julti acel ken magamento chimo na ka juya neno etele lo mukana chalo kanye Ocitti peki chima peki legislating come on don't na okay Ocitti cities evolve but evolving industry money madila ciel no take chalo university ne ke chalo Oxford ge Cambridge man begin city and teach matika tema any kabir agree no point we was udon ya no down matiti no do da Ocitti apegi chima nyo chalo legislation and to make when you beru gum kono ki bere kono meaning don ki chima ne en ni don Ocitti omyero bena da jimi iya time chalo Ocitti man ena ye bibera waka pa wan kay way gulu Ocitti no kara Ocitti da kore che kum lok mi wata ne jem makaka ro matim na tie awata we na foi beretal la pen tiga mere ma pol in mate wa kenya kon ka che nene tika la pen mo ken nene ker la pen yo ken e comment section kista nene dia ho piano mena sta te abiano nyor no itika den ma lenga wonte wuni ma be now Dr. Achai kay nano mo phone parrot tega wara ni ma be de tire max ma ram mer ne e kom phone parrot nyo ka kwen ka ram mer na put pe ya wa ke la pen kana nyo ka we te ke la pen chine ne e kubu doga la wa chel pen perte wonen wa woro kunu no wa chiaro ka chel ma be ke phone ma be dan ma te wa na comments te bi no mere ke chone imite wa ke ne Dr. Chai ajuli go apoy ba iyo daga apoy lok paruat tiga winya maleng mada enro lo pi jemi ma pe attack ni kombedi wati kingom down up magi deal kidong pi university kidok pi city ma kombedi jema watero neno machalo jenwa ana tieki penya chela ye ana ni convergamento kate kilok man me parish development model ni ma kimirni unit dans le miro au bedway itedero kama chalo down bedi a parish kidong buchi muchene where inu time
ma teko ne tieni i down tiki ngom guti ki ngom mi ma biya chara chirong penya tie bod Rwot down tika neno ni ning ka down jolo yupi no ni chen tika o bod down Okay. yeah Be ana po. yeah Man penga pier ta ko tra. Parish development model. Kabo dans Lobo. Manu wulo te dera mo ko tam. Mene tam magamente obiro kene menyen. Yano Jimmy Donyo Gamo Kimari district. Kawun nungi titi wuni logo bino command. And the gemidi logo ki botu karo bin mara. Wune mo dano ojora. Dano jolo. Tampa gamente man. Put man e mwaka mario. Ma mok ene tika chako teach. Inge jem pagamente gitero nyere ya. Kono ko benda ko machalo group. Oket one komu betie. Karama betie, la guaklima betie. Ochero yaba kaon. Gadong chene donyo. Ka mogo tam. Oti ka chelo ki community development officer. Oti ka chelo ki jago. Kinyo mukungo. Maneno jimi enni. Uti yukita ochi mekere. Enni. Chene manyen. Mo aki bod gamen. Ma kita bunyo kere. Nene million mia chiel. Ita dual money magilo any parish. Kamo kene parish no Rwot begi kaka. Man ginagi jolo. Lobo karacel. No. Amira met kuman. Eni otime pien yupagamente madon ario unotie dak watika time watin bene. Nusaf Northern Uganda Action Fund. Ochaka madano kem. Medugugan kine alibario ka bora bungwen. Kidona wajani. Dano kem bidonyegan kwara gichingi nono. So gamente nerne. Wea uluto ichak kirete kwa. Dino coin to walk. One bank. And okay, coin kuruni staff. No staff teacher no kiloni livelihood support. Konyo on man ka chiel. Kin ma chako kwa dok kin ma nyayo jim ma gichao kare kwa me meda nyim. Kibera pogo
Jimmy ki komen. Mukana ki bada poko gen, ki bada poko yegi, bada poko kodi. Man enni dong nusa ma ngwen nusa for anodoni financial year enni. Man bet mero ekom Paris development model me waju enni. You mukana ma did pagamenta. Obero kiloni PRDP. Peace, Recovery, Development Plan. Mucha ke chochok kinosa. No sa no teacher me lo ko pa dam ki dog ot. Ento PRDP uno ke kelo ni ukub network. Me yo pem bebo kony dano me cheri porro me konyo yo me chat ije ma pat. Infrastructure support no serve livelihood support. Money any dong Paris development model. Empowerment. Guna umahotam maneno. Kamu diu iye. Negative command. Ento no omyero. Yobe. Kaya tiye mo doy. So, loki obotwa. Wano berki lwak. Wajolo. Oket taman bot. Dano chako yobe. Kamongo lo donyo. Atamani Chiaro kilim dog bibiru pe yedo twal pien pole ti en bot en ya dela wang ti ie. Atama dog bibiru pat. Ikoin no kumayang pat ki bot gamenta mano pe ok bot lwak. Chi man pen ni pen mabe where Paris development model o ribbe kom yo mo kena man do kichon we mo kela la dan ka kirebo en jimi gini wen ya gani bitiu mana kara ro wi ko man for doctor Very well. Angel lapeny tiga biano mapol. Lapeny tiga biano pol. In mawa kani show mamego kanya wer no pe wer ro kalwie pian katini pe penyo. Chagwa pa bino kar me lo ke rota. Nyo lo ke rore en betian ma chelo ma me lo ke rota ko. So ya yomada. Now iwiny rot tiga wai tama beja mada. Lo lim dog mo makwani gi balwa ko nga gani ana kid gum gati bele ki dano pe tem and lo lim dog en. Ana ga meta America ti jan ma be ma pian. Telo it ki bena. Na professor ange tiga la pen barot wer no America yup ti ya wono be madam ange dien wa kenya bena la ti. Professor Julia. Duane pe ano ke gena gitung ber kenya ndadet. Duane pe takare. Duane na lenga putba. Ne chala te miut kitung ber kanyo ti very low. Pete duane pete kare. Panga kare mero tim kare. Kanen kong kache okay. Yeah. Kian mai yubone no
waneno. Rwot mio Pwony mabeyo mada lok ma no saf eno ng'agene pien ga chalo ene ke neno mot oduoko olotoga ching dano bana pien wiapo malore ka bichiel madan dogang mek pada dano ke mio gari ke ribo ke kom re chiel dia chiel ma mio bor ke gari ne ka onywal chi kwan ma onywal mi bot na worni sino man ai gwa kana dana gwa ene so diang after all nia ko per ko tege dia ma nia ko be ching mego dia wai piere ke wiedo ma chero pene ko pia de pene ke kom dia chiel ene pien ke gwa ma be o to dwa dia ching dan pien ene ichani konyo ga ko ene but yo ker me no go muro dia ngo ke me ching ke ko ngage so daro ke chom bene pe ke gena dia le me go man ke tim pe gwa ma be ke go pa we dia o chamo ka ber ko timo ngo che dia ta pe no ke gwa ma be nyom no chom ber chi une go muro ga ko ber ke nen ke metit ke re we no pien kiti nan pia la pe rom ke lo million ke mi chi yen ke mi ma kom chene ben jo ka pe gwa ko kolo but yeah so professor for do I don't take care dong ben mi yeah timo bad on yeah okay yes so la dit Rwot lapeny mukane tie chi mafut pa penyo lapeny ero ni bero na mero mio comment mo manok ene ni atam bene tutwale pi don lobo gi ngo ma Rwodi romo timo ne atam pier tak ni mier wan yang what are the drivers of poverty currently? What are the drivers of poverty in our region? Wek wan yang eno ni chi bimio pieni neni lok ma pigite gudu twa lok me ribbe lok me human resource ma wati kwede lok me dero ma wati kwede amiro made wiye beneni leadership is also one of them which is very important. Emi obenela bol me gulu university kaka mo ke ken ma leadership in naro tie mabe chin beni naro ka beni ne romo mabe chi lapeny madong gimiyo ni an mi rapeny ene ni ini tamani puonya ngo ma latena chule chel miero gimi bore wek en olok tamme me kelo don lobo iya chuli bien luteno do kom kare ni tutwale bot bulu gitika doma chaken pe rom no puony mati maramo wego gen giberu gi tam me don lobo tam me nena nyim bien ka in pe nena nyim don lobo ene tien loko beni no initi ka nena nyim ni an mier ana bed mabe imwaga mabiro nge mwaga bi ma a kombeti nge mwaga pa ana meti no kuona olake kuman chi itamani ki tamango ma waromo ki puonya ngo ma waromo miyo ne bot lutero chuli wekin kubet ki tam me kelu don lobo Beh, don lobo chắc cái ọt cái đồng cắt thì wako cái đồng kẹt en amir ko adok nên nó cắt thì cái lồng mà nó sẽ ăn là cái link cái mồi nó ok đấy phải tiêu mà bè gì amir ta rin en ta mi ni pian kamari be yetie ni penyo ye tere ni ngoma weko kumbe ni full batie kita watikene. What are the drivers of poverty?
kita tika tema mata kotwal kita la pim pagamento nyoro ikin die mu wero ki ngara kira chien nyu lwak no ki genge perbe tie ini pen kit ki genge ango ki genge ne no matut wera tamani ka wara mukati ilokum en ki genge enni ko ayero kamale ki wara moti ie o yadi wayo Allah omyero betie ikita wati yuke ki on amegwa wayam chon ki chon watin udong watiga teach ki agronomy practices mado chon watin futan futwor kwer dok ne fur bekeni indan asiel ifur jimi rowen ente ot yanba por la yar ne benotie por gwan tie por kali tie jimi dujum ay chami on inni kume furu tino season ini karda kumir season mo kan ra fu da ye or mo kan na en jama cheli en wet all of the better tie kaput ba mede ikit enone cha la beberu pare en to gin nagiti wajo gomnyo ba a ki bor ko di mun do der en nyo ki bor ga mente ni o beberu gino mo nyen ko actually mayam chon char cham no fun ngon ko atare ti je mo kene magiti yu ki der at the lowest level no be furu kene fura wa jemuru mi kenyo iluo gi pingi konyi gena bene mi ma ta ko pe mi ma cham me ken men kitno konya kedo kenno ke kenno kitie jem kene muno kitio alwa mano padaro weng kitung boto walone kita magitie ki ngom me kaka ki yotung kit kumar tingi lumonya kel mano kitie ki ngom palwa padaro weng tie iye kon ma a iye weng donyo o pot ot ka chela ko jem na che mabe and the thing food ne cha wabera la wana at that down your cook kiji ken gan chengi podo bien dua chela ka dua rio and to ko kiji ken gan be di wa ngomo ti ka timone maraj nyo ngomo po ti timone maka chiu rien mer man nok ka ken no do dan la bella mana chiu mir gila ya will ki wadi ki lemon the mindset
ngo mabe madongo bota kuja makira moti manego lumuro kita lo mo kana ngitimo ni lo mo kana jela Pakistani fu keken fu di furo mu Chile the whole country furo mu Chile ma ini Chile dokan mo ken bi lobo ka mo ken mu Chile ma age Pakistan mena dero ma den makumbe di furo using the best agronomy practices. Penong Jim Matino subsistence get and packet. But for subsistence agriculture and predominant. But me fu what Jim Pino ma Charles ma did the move Mirachuma mechanization. Dok no miro ngom kita ki poke man tino ko miro po betio miro ngom man petit fragmented acres and acres but no ki tiye ma chiel wet go na yot der ma biro me konyo na yot kin me kai na yot and for na wa local city ka wonde mo wire yo Kampala onano biale tan mabena chere yo pong yen biale yam la tin trading center mo me no dukan bena ria det ken and the kumbe di chere bela daw township pifu value addition agro processing ingere kuma ene fuma don matiga timme jeme ki vobe ki kenyo fuma me bobo jeme ene jeme no me ber timme gulu man patiga timme pe ni lo mu cheng wala ko ye ni lo ko man kidong fuo madon que time ento jama fur madon pe wan be ko jama biro ka pa ngo ma pa nyo ma ke welo ngom ko wela en pe wan we ge ngom ko ma jimbe ini ko no lo ke ge lo ma be uno ka ge re jimbe no di wen tigi ke la ke ot bot wa engine wa ke wa ma chala bulu city una e bera lo kama wobe petit kit factory ma tieli gulu petit chuma yes ma tete tie chuma mari go di endi kana no factory kre tiel per pingom kun engine ma buone wana e fur alo ye ke doan ne gero ke kejo yan man jimba wan ti lo ke ti chingwa lo ke ti botwa pe ti bot na reko numero ki lokko ento lokke no ko be tim mekene
Dear not here and but night for the look of it, dear metan. Dear met king, the king, dear metan. Không cái chắc cái dear metan kita cũng bị vật here and. Cái đồng bill, dear met king. In là kiến gang mo. May puro ki query. Critiquing ngom. Allah ka babiru pere. Ka furi tango ni gini furu ni ene gin meri furu meri manna ko kon ot me cham ne ka vuram kana dong manna ka charo me solo school fees ni o konyo ot ya but very dire ki kenyo ma chiero e commercial gain je mo ma mete no tie ikingi finance agricultural finance mete bon yang ko de timme panen ka kin woni ngar ma no o mbar ra je jok pe ñu la ko no be pe ne ne pe por bot pe ni pegamento ni mo bot kin ko pi kita jono da o kre tangi check ke on kabino I dog gang money mano kita professor waja kari no tela tie tela mano ku ribo dano ga cielo ni botimo kumano structures nana to rubber waja ni ko be tie parish development model no sa fotie ko be no sa mangwen PRPP me ade jimbe gani wenki pingo oti kendi wonto na waje inno sa down no kon mo kan ko nye mo kan tiu jalo boddo nya ko be di o je yara re ki wiye ma bene ki tiu ke ma be je cha nyu gi je tie me ro je no sa fo be tiu ma pat ve ga wa em kumbe no sa fo ke designing ne kita yam activity ke ma chon yes no sa pia be me je me ki dog out but in this next phase kita kayaknya clusters instead memio diare ot en diare ot jane ki be gur die en yo wen wun dog gang money ni nyo wun dual money ni nyo wun parish money ni nyo lobo kita o defining ke the class ka woni ki kero ka chiel we go no be yon we go nya mano extension services bini because an extension services me what ki dog out man na ne diang in the command kuma en da kero bien yo wen ke bien mi asire duot mano chi me ki dog kaka money nyo dog out money ni tije yon monitoring yon money the new implementation minister for mamir were taking advantage of it so panyang kalok gamo penma professor Pwony beritwal Rwot pian lapeny gani ket bet no gamo mawako kono we chak tiaro manano lapeny mawako ber madan tiga chone kon mane bedugo chi mero kache ngej man menu sa fo ene tiekin pen kuja nyo dano dong tiekin ngej ikom yop man matiga time en menu sa fo ene pian wincha gena per territorial actually nyo juma tiki care me berga chiel pen kero wa kere mindset me dano ne dong pen ket kon ke me gene chinglo ak bene kaput dano por lawa ken mindset nga gene wen pur wen
ayele ken mabene ko tije pepinen mabe but enangene jo lo der tiji karo tie mageramo biro lwak nyo geramo lok yo mabe mami neno e bere winyo loko weng en chabet mo karo geno bero tek pen kirene loko bero tek mo konyetie but in again e winyo olto I oro mane ngejo me ker ma yo wor kere chep mo chincha kitieno olto itikedwa tama ngo matio nyola pen mo tie me mero mere borot jole di bag mami bene wachi wa wanen win kitung bore ofo Yeah. Kakar ana poi lok dujo aber ka winyo ne lok mar bor lok poi to la tena jeme tiga wor mabe kadi be tek en to aner nyang tie bodam poi dan dujo mage tiga winyo watien an ma chalo mego Amerika duok wi wachien wana chuli kare ma chon kare ma don komero chakni o watin en choke era ya ne tik pa wana chuli o dok chien ada ente kar ma chon no wan wati ki local government kar eniti LC1 LC2 LCN LC mecherte imir pepa mir ki chul imir kono nga mir chul imir ento tije bere pe but kar ma yang chon ma wan wa do bel mon no watika teke nyampara rot kweri muku jago rot matiji tek ma local government be no tiki jela do kar ma chon chani mero enni mero la bon pu uno peke do kaka pa chuli la tiena wubi mado o madong a wubi ma romo dong gwa kene umyerne ni ichulo muchoro ikar cha dar kan we der ka pe chulo muchoro pien bi maki tuer no tima tek I doga chela e kaka chulo wen gulu wa kir gum wen ma pe turu ki local government ma dar winye la tiena cho achel pur kum ngeni mier pu por mono ne me chulo muchoro chila kir en tuer en yo werno wana chuli wa tek I do kaka wa ma en chi en pe dar lo ne kene pani ka chi chulo muchoro kono tax ni pe anero ke tika chule ke pan yang tax ni ke chulo ni pe ki luor twin dano barka cha in pe tugu ikin gang no go woro bel kel wa ini timo gin ma chik miro dok yang bene no ni ki pur der mir ma dit beru I gang kal parwot I pur kalimon mir ne ter kuno dok ga chila ki jogu cham kuno we ko kar me ke kakar ke jo poro ada konyo dano man tit ma tek ko mbiri do gam wa wana chuli era ye mero mat ma do kari nga ko kwan be ne we po kwan tuor dok jo mo po kwan ne gwa dok fu yo pa nge ba en to pingodong la kim lot en wan kong wa bir ping wa dugo chik wa ki tuer ko ma yang chon ne kong I dogo la wa la bon tit pa ni wa ko gamente chan ki ker tuero ki chik ya chik ti yu ka ini wang mo bera ta ma pe mier go ko dogo la udo adegi pin ka dan ma dit chi ane ne lo ju do te ko tien chik mo yang wan ti ke ki tuer mo ti ke dong pe ke kompeti dar lo ne kene wa mon be dong mar ma lo cho na chi ni atamo la di Rwot ana a chwalo ko nani kai bi dok gang mai ke ro un wi un Rwot fu ki tie en to lo pa mu ku ki jago ya te ke ki won kweri pa winyo nyingi pien LC1 dong tie LC1 LC2 chiente imir gi mo che kunu
giti ki chal shotgun mu du en ma chela weno chele be la jwani na gin ma gin giti ga timone gunne ko gango el chi wan ka dong degi kamir ma input chi dia puru chi pire en from ku ki jago ki nyam para janga te kegi pe tu kegi ila tin la cho ngo ma yang ro kan der tin lui luor la cho la guri chi kete chi no ga chuliti mabe kono ko na mati eno la tina chual kon dora ma ni lok ma ini lok be jo tutwal en to te ben keta ko ber wan tar pa lu wa tiga do te kwar pa chuli mier wa mede kwede be ana po tutwal po lok ma wun tiga lok ne chi mega man nok mo ni eno ni ko do ke nge kuja wa ti jo ti ne ki chik me mak tutwal kon do be petelo tene ambera maro ba cha ne tie kari yang ki kaje kane goyo moda ento cha pario pe no ot cha pario no arati poro una tua kero olo na ti gina ana mir poro yes man komber ke cha goy bulo ire churia cha ngwen no ki jer koko chi ri dan ko ni dan to mer wa wa buru ni dan to wondung wang wati komu wulu tele wa ma cha ruot wang wati komu lu tene duok wa ko ber dana kirana ni wa je wa ti chok te mer dong ti ben eni put be pier bi ju bi cheni put be ka dong o pier bu ngwen bi chen go Akang ka gi ka kan ni tene I wa chue maraj jal an me go ni ya chue a logo mer dan tam ni piera pe kuja ana ti ben put paju be apoy Rwot ende winye ana angene kon bene bi waje en lok me muchor mono dano onye ni ningi kan kucha de kare waron luor pegane yan me mere ko bene tie kema won rwot tie pura ngene twer ber putie oro to oram re buchim ki kamente ma ping kalo LC1 LC2 gni me moko gamo oro to chawa me chawa namu chawa me mat en ki ramo mono kon oro to tuyo neni oro uchare cha abor pa wegini mono ka inene lo pa joka kanye chi pa ye in road ba ma yawo ba ma mege kaput cha bor porom ka yawo ba put cha bor porom ki coin license ma cha teo ene ki ram implementing gang kuja bono bene angeo ge dana chiaro la tera rege tero ge chwindi wo ba ka ge mo rak che oro to iter kira cha me tero ba cha me charne oro to ge ramo lifting little bit work no bana tuer mo betie ma dan no monitoring work again so en kon kagen gam ko ario en log ma muchor en mar kagen kapaki creating ma me ko wan ko mo work no peda ke lo mega maintain ke beri chulo mega maintain mone me do ka betie ngar po geno udo ka pe ke dwa ka automatic ko en kom ario en ma put pe a ko jo ken yes mega for to twal lo mo a cái chuyện cái come lo mo chalo dayo lo mo chalo mego lo mo chalo mego lo mo bene lo ko ba kita chalo wayo lo ko kene no ne la teno mer no tio ti marata mucho lo kita yang di jogo ngelu ni polta ki don pe yamente en yo joyo pamagamente en ma yangi chongo ka pe chulo ki tere dane duchi don pare eni ben yan ka ya chuli ma chono no pare man mergin loj pa muni ana yo bikir loj pa miri ana yo kedo we ho miri ki dano agi tung botwa miri bet fu bet miri ki ker me fu pama en pama ene charo vremo golo to ichulo ker mucho podcast ento matake ono gemidi fu pamba en pama ni ena yo teoro muni kuja
permanent ene oteri kuja we permanent ki kel di vukan o dok mo ka dok ki charo ke bot ta kuja meno colonialism meno economic instrument me nya lo nya bot ki kan pe bot ta kuja en je mo kana ma ke bra ti ke de ne me kwa ko ma je te dan we na chur mo chur i be chur no chene no ne furu pam en pagamento en joyo donc ma ma por chur pere ti in tigin gin ma chama ka kumi watch me da en ba kumi watch ke no gir dama kometa gore mo ber bene o kai do abi chela be pene ma ko kwer mo batingi bene pete kumi watch ti ber bene ber ni ya di ro cher ke mai me go watch en cher me ke yenyo ma ka kero tie so lop me mochoro pagamento pere mochoro don pole keri kid me wilo jemi VAT ijemo kana ene gamento no lok yot jogu na yot kera jogu chena ki dogola kra yam nyam para ki jogu ni kumbe now look for LCU system wunu ngere kumbere road query get integrating T in LC in the structure of local government. Road query don't petit board water, your board can gun. It is now the lowest tier of local government. I come LC1 the all board road query, men of your pagamenta. Get the young road query no TU. It can gang minority accountable. It dog odd money para okada borrow. They don't pay road when on the konyo. Officially, he is structure pagamenta. Put yellow loan in road query now. Ye mo kana tie timo mano. Pero mo yine mano road query po bino neno. For example, near Chabera what you name. Not here about local government. It to Chatangi Dikar. Near Maga Bino Kakeru pump. New Nirma Royal and pipe for where Gino Bin Kamaleng. Road query any of Bino Kwana will pipe or Makero Cheropin Pido Birunaha. You're not Twayo Ginu Chapati. Which are Jim on the wing, Cochwalo. Local district. Johnny Dong, government of law get you begin. Mona law material. Locum TLC system. K1 Rwodi. Tier. Again, year. LC1, LC2, LC3. Year. Look the command. Ka lok mo tim ma ke ti lara ngom mo tie. The dog odd money. Ka lara ngom enu ni gero uberu peye one road romatio. And the pol kare larangom bino ki gero luen chawano ko time kuman no do ki botla donc donne bot gamente ke gero time ye nyo wono time ye donc donne LC system mero ko naxe
Ki we ko lok me lara ngom mi. Ko to ki keme ki lok me gero nyo wona mo timen. Lok me ngom lar ngom no ko no bin lo chen. Mana ye kita wati yu ke gen taken lok mo ke ken me lara ngom ma gero mo pe it kono tiyo. Kita were relating ke the LC system. Ki dong lok pikok chứ chọc cái pin mày cái pin ngon đang chơi cái mar con tiêu chọn còn mà cái mar để ba quay kim gan ba dia chắc phải ba chỉ nó dukan mà chả con tiêu đọc con mà chả này phải con cái yam mấy cái nó đòi vậy này con là đốt cô con cha con phải nhìn đi mà nó dùng cái chemical ethanol cái rubber cái pi cái pi chupa cái nó cái cha bị ba cà phê phi como ini mar na quanya na ciel men wele yot ba ene wa bon nyaaw ken gan man men namo kira yang ma cieli en na ka da na ma ko tu ma gide ken gan mo o ciere mer ka bogo lok ke kanywa ko tam pole men nam donc na ka da en manong yinde yoboni ma kui nemo betam ene competitive ci hango magira mo kerna ni wek poti me man de be yok gi dem pol ba kani gi ker ma charshi da chat ben ko ni mete pegi bal chatte uno ge license ti agonya chiếc mốc pe mà ghé yabo ba na cha mo ge ken won dukan ta ko yabo ma da kan no ginur ye kamaleng chima mia en ya mo ge ken twer no ti bor ti license ko ma ini o bere watinga mana ye per mo ma tie ento mir gilak widana ye gilak widano kadang po chero kun otem ngo gang ena watamo eno watam eno kenna wo wadi watigi dero otem ngo bet ka timo ngo mago ben no ngo pete pole no wadero jem ni mon wa yotim mon a foyo mon da foyo mon ken gan ba foyo da foyo ge gijio udi gi kholi king mon kumberi wo ge da gi bolla kuja ai porro chere bolicho chere kachat tieno man tieno te kachat mana ngin ma be ma tika tema ke bot man mi ki jengi che chek mo ko beri me choro pere chek mo ma gan char ko pere welcome beri gin india kela yele kenga na fwa Very tall. Lok tek. Ingeo, ya, tima roin ma muni ko kelo mere wa pur borge giter pang wa chiane. Mene eno. Wadak ye ko diana wo bichero borge good work all to wiemo. But Professor, we te me mere ne been made kong. Ingeo lok tima duong lok tek. Well, nan ke kain kong. Okay, Professor Ajuli. Yeah, so ana po lok por word mada miru mere wie mana nok to twale ngoma megu bir ka wajune ilok me mat
kidong bene la dit Rwot beno gamo ma otero iket ma dano tigi freedom charo chat ki no gin gi an bene ng'e ni dano bene romo bedo ki ng'o ma yami chon giluo ni bylaw pien an apo kare chani kon gi saket no bino dong maraja dada chi ng'e gi bi joko chi man dog no dong chupa gene ni chupa manu bedo plastic ena dong ko bedo dong gi kere ye chi kawano no through Rwot ki jo mukene enini giromo no yo mo me kero chik by law mawai ni okay ini tige license mer me char ento ba onyo charo kon mioro ochake chawa pa ni oke cha munyo eno ni chek ma ikabedo mukene bene kadwa e Europe chek eno ni tie in pero mi chero deko tu chak mer ma mar kon ni chek eno ni bene tie ikabedo mukene kabedo mukene bene tie ma chek tie ni kon bene mier gi charo pero ini chiri charo kon chupa ne beno gi pimo ni chupa ne miero bet kuman mier po kat nuchu leta ilo mukene tie kaka magitika gena ye chi wan mier wa tam matut menero ni kad bed ni wan wa miyo bot dano ke gena twero me chat mier bene twero en ni owuot ki responsibility ni an mera rom bedo ki license but an bene tigi responsibility in menero ni ka ngat mo ni do meru twal anung pa e char wir kon mier bene chieko betie ni ka ngat mo do biro do ma namo do ma dong do gena namo do kara in ma char la char do mier wachi in nong ba in megini do rom in do che ywe ma enini romo timme chi atamni enini biberu be kawa wanano yo ngo ma waromo tikwede menano ni wat kero kit chek mugo we ho konjo kene pedong mier mo chawario chawadek no do meo enu ni po pore do bene petia ti do bene pekelo don lobo kidong mario ene ni nen ruoro ber ka lolo kom tik magin gi tikwede me mobilizing dano gi me miyo ngom for development atawni enini gin ma pera da pien ka ini naro ngom mayam gi miyo bot kanicha ngom mayam gi miyo bot school ngom mayam gi miyo piwo ot ya daro miyo ngom amia daro mina kado me gene kanicha unu yup kanicha kany kame ot yat unu yup ot yat kany kame timo gin moni ni inu maini kom kar ni ichao kene ananaro tung botwa kar muken bene tie ma apo ikar mo jomo kwero ni pegi tuch tangi ngomgi kun gi betucho tangi me kelo pi me konyo daro eni maket ni ere ni gere ngome pe miro pegi tucho tangi mo e ngome chi endi makuman bene tika duoko madon lo botwa bene chen but lok me lok me yabo ngom pira tek Arapo anabedo ki yuk igam botwa ma kelo mukona kwane chencha do ruenyo I don't know ti an agronomist chi I don't know a facilitating and awa gi kabale kadong chero botwa ka puonyo bulu me kanicha mano anatiga tik kwe gi menaro ni gen go bedo ki ngech
kit me puro mo mati tena de pien enu biro wachi jo enini tutwale bulu komge wach pien go a gene IDP dong pu bero ki kare me puonye me tich matek ke ma yam wun upuonye kare chamon utingin chidong gin ma mekelo wigi wachet wakel wigi waketgi poti mo matitino ber peram luone ni porro bene no tie meters apart by meters apart no just 10 by 15 meters makenyo ini yuwo maber de ma kat kot pe in rom meri chero tangi do nyado ti gene rom chero meri tangi chero kelo pichi onyi ko gene icham mone mano ini perni so ka ini pero demi chalo bile nyanya ye but that 10 by 10 meters iker kono chet diango ye you improve the agronomical practices gingongo gini after 6 months in kada no chen matide de kibile nyanya nini it will be something like 500 to 1 million shillings. And he demonstrated it, and he used to come and teach them what we watering can pest control using local resources. Fertilizer using the local resources matike pebene wilo fertilizer mo ini yivo fertilizer matike so puonyo dano igini udichu maka dahar makuman go ma ngej makumero ingom mama no just 10 by 10 meters 20 by 20 meters pin enu ni kakot pe ini charo mari dokulo gene tangi kenyo ini charo mari gampi bini gene kere de enu ni sino ayel pe ko gen mo ci enu ni chuke tie pin chamen magi cham chalo nyanya gi kono bile nyanya gi ngongo gini chuke wango beru tie ama enikin pachi kuno ci dong lok me yenyo chuk pi jemu kana makuma no be ci eni ni wan waro mutimone ci kin ma inde ni wajo ni kit me teach ki ngom kin me improving agronomical practices kin me kom manje mapigi tega deda ma romo kwanyo romo wa bulu wa egini gi romo aho gina gi aromo aho ke pero pero mo ma gene waj ko mo ma kirana la gene mo ni choni gi nywalo in gi waj ko mi waj ko ini puonyo mara puonya ji ni dok mara berma la waj kom ka ini kejo magi wachi dong gene kirayam gi waji ni cho kejo ni ini kejo wa antin lok mo ni ana buru cha reo paka antin cha para reo no ana aho becer katimu tijbani inveri bitimo waj ko ngarmo magi mala ni ma ko mi waj paka ini puonyo mer ko waj ko ma puonya tigo ka ini puonyo gari kiri daru timago puonyo daru timago weho ta daru timago weho ko daru timago weho de mukenu di mano na yam gin gitika timu ne ma ono gwa cha ken no petima be to chi ara tamni watigi daru magiromo miyo puonj bod bulu makat bulu ne no kom giti waj mana na olutoke wachi go tim kaka mo matitiri olutoke ramo timone chika go chako dongo nero ni dong chende nonge ye enu ni dong mero kerogi miyo chwingi weho dong gengi mete dongo 10 by 10 dong ko anda timo 20 by 20 unyo anda beru gi 10 by 10 ni aberu kere tiara rea dek kabera rea dek chama papat weho oluto ini no chende pien ka ini Pagak ini fuoro kakamano ngom mati fata hela deda ini fuoro bile nyanya 10 by 10 gine enini porare ya de ma ini charo mere ma gikele town ya mon ene ya wara enini ma after every 4 to 6 months ini no
1 million shillings per 10 by 10 meter land, you are doing very well as a young person in the village. Chijami iginitie ma waromo miyo Pwony aranalo tena wo mukana ma mukona eromini gi Pwony gubero maber da chi success rate tila piny kera chencha wochuni success rate tila piny tien wan ikar mo bero en lutero wadongo beri genene e kampe gupuonyo wa kom girom gin marach to mabene gin gupuonyo en dependency syndrome meneno ni jamne wa miero mergi gine chene miero chere mergi mia wan yam ludirwa puonyo wani iri chamo kuok matien lokta ni ini ngoma ini bichamo ene tit matek ka ini tiyo matek ene noji mabe wego ini beru mabe iwachi ini chamo kuok miero chwe matek dedawa ini beru mabe miero ini ti matek ini beru mabe chimanere wiye manano matam ni miero ara medikom lok pa mego kidongi kom lok mano kirma gene la dit ruoro gamo kwere ni ana po Beretol enga shawa tema chair eyo Ikawe ana amet lok mo manap ma winyo kartiki board professor. ben mere Yes. Now, nothing was lokum tela. Ene kumberi bera wajana ni ka tela ti mabe omiyo the ball ikum da dero fu mu bino onyoro ke yo mete gange chane kid me fu mabe mana again na wajane loni pa chili mo kana matien eno dir magiti kere kidong dir metela amero miyu la boda chie muti meketa professor wajal gi kon latin mo da dit mo mere ma Pwony gene ma kere university la rema gay di chokki gulu kenyo en uberme la re la kera mani kenyo dal ma mar dan da see for some reason tie group mo me boda man chokki gange mono en tiyo ket gi jwi anke gange bino bod gi nyoluo ngi chere gange ter kamo again man mer o miyo macharo tam bod we wun mono wun tie won kom woti wa tie won kom tie ni uti uni ne oker di pin wani wun kom mira la ko beti kom ginuti timne omyero ocha penji make group beti gerwata cheng sabet gi cheng sabet ma acel wache ajodi makumbediti group eni magitika ngwen kipiki ma megi ki kume ma pegitika paona pa e kum dan piera bit matini kino apa ga kene tigi pile ma megi iker ma chala chekne inye mwagario o mi dan ngwen maka eni obet ki pile ma pege pa unu non ke diro me jogu chene kinuke kenu we o konye we inyi mwaga ariyo ade ngad manu bet ki pire ma mege ma pepa pa manu timme inye dako dakpot we kinu eni jo adi ma pa ora pa kinori 90% tiga pound oda pa juma ken tiga ak gangi we know man bo beteru ya nyim ingem wa de komiti bun wen ubet ki ngom plot ugi ko kenyo
ka a ma ke rebinu wata kedgi en kire meeting gini penyo gi di lo ki chama wer no di ning inge mo hangwen 80% no giti gi plot way man be donc po me de gi lo plot donc ka ine wilo mi de ket ya ot ene no pegi wacha mane la nyut me leadership kitiro kita waramo organizing kita dan mameko Better tell better. And in it, time better tell my nana wing tim in Metiwa, Kenya. Nana, when you time make my tika and the color pen mukantia, Nana church or church here. And then it will look come Lumerca and on Nage. My pay you me come up a mero gang work for Machan Nage, and no man in the Nage Kenya, but Kauka check, American Globe check. Sister Joyce, in a very lane and a better church Kenya Matata. What put poor chero, my bow, or be on a white pen. Mero when you'll talk about Rubana, better, now with your body. So, Pwony better doing, about mega, but Professor Rwod or Lama Pola Leda, my phone better, I wouldn't get to body. Kaka, you know, for it as well. After down do you wing me do a topic and a team. My dear to watch about Latin Mamegua, Justin. Me kilo we went young and look my bed, madam, my anna better at the you ma doing my tooth, madam, and him discussing the one locaga. At time you ma tigi eat give you better, get time me win your ne, make carone teach bene. Anna made him a knock, I can Cham en kerane ne ero tero ne duari e kan ma chiem beru tie ke jong ti maraj badano. Gin ma ana neno dano ka ko cheko cham gi charo chamo li wengi dero. Neno yo. Gi charo chamo ing'eyo ni ikunge manok iken no don kejo donyo piano cham gi charo weng. Gi don kira ini loko kombele. Cham en me gi charo ne chene ne chero kwene. Chene chere namo chalo mat, namo chalo ka chere ka beri ba, ka cham I restaurant. Lifestyle pa dano lakeo. Kwa ma wan ko wati ene pat ge kwa kira yang waberi ene. Inano. Kira na nene winyo peny ma mego roso penyo. Dok bene la gam kira ruaro gamo kere. Alaka ko bidong tie. Je ma chon ma yang watimo gini dong peke. Inano. Chi je ma pol. Kena nene question ma uno omyero robiano gam chigi me about omyero professor Jimo gena ni ogamo. Amono gamoni. Piano robiano could not make it on time. Now, one machalo dana acel ene. One what yeni. Ngoma wana romo timone. Jimo pol madama wana romo timone. Un luka winyo ki dog Rwot. En beru gang. Biena kany. Ti base gang. Uneno jima eno log ni weng adedane jima tika time. Pu pede omyero ke cho ina cho diga ni cherka pu. Bir ma be pe omyero ke waj buru ni in chere ichi pu wega ben ma be. Kero professor wajane la choj ma achel uchoya ma kone gibe kwano ne kenyo ni juma maro ko omyero ke kony kogi. Tie jumu can Marocon, they are not taking mental problem. And they choose to do that. White combine ina ye year, kake you nearing arpe waja burani juice, your chit quan cham tiori. Ini come chere quan cham. Ka ine no ni cham pere idero. Chere poor por. Wek cham enoni obetie upet in ka chel giluteno. Gilutena wube kera meg rose beron wajani. Pu man me luoni mono ni. But why la mo wa luoni mono. Pe ku chamo ki bon lu nyoro ke kan ena yo betie. Pu cham yo betie ma indi ma ya iramo welo ke diang ma chele kele de kal pa bani. Iramo welo ke diel ma chel me don gang. Iramo welo ke boy kumi. Iramo konyo ka tuo ti gang. No ini tiki chente mama ramo konyo pajo. Jemi machalo egoni on duju weng wan waramo timone.
ngom kero winyo la diro loko kwene wana tiki ngom me fu eno daro mier gi fu town pe ka fu town tie me biashara ki tich pagamente tich ma mi chalo your own business to kan gene unyo kero na nen la dirworo wajane ka ini tigi chuma rego mo ikero kenyo meno biashara ma mege ma daro biro gi charo gi kelo nyage me puro ne kenyo gi kelo mochiele me biro me puro ne machine en ma wan wa pe kwer gene jo matiki chente ma don tie eno dano wana chul ka ngara chilo por gi mo ne dano wen por ye pegen yang ni omyero gi balancing je ma wan watimo ka ngara mono gero ngar man be miero piem ni en ger pingo in pe chiket machine me gene me rego mochiele pingo pe chiket machine me packaging mo gene mo gonga mano ge rego ini packing dano don wilo chero kikelo kenyo ngom ena ye lonyo ti ye eneno lonyo ko duju weng ti ngom ke un miero be pe yes chieng tie chieng matiene je mu kana ti makobe gi mi iwani wachoko puru wachoko pero uno yen wen ngijo betie ga ngijo yen kelo ngijo pien kot chwe ka ngijo tie dok bene cham chiek balance me ngijo gi chieng tie ento ka wan pu watimo jeme ewone ngaro mo ma bibiro gi woko me biro ka timo ne barwa pe yes kwa mo akara ye mo ka piara dek dong chochok we abijen mo akara ge yene kwa bale ento pur waramo yubo kwa mo ne mege kwa ite town enini kombere gambling ti maraj gulu kenyo ti maraj chente ma ino miere chere chi wel gi chabun unye chul gila tiene gang kwan ino joma a able gitiga gambling ite gulu town kenyo isiti kenyo so jeme egoni gambling ma wuno nero en dano timo ilobo ma wako ne pien gambling age wako ko bieno Kampala kenyo meno jomo akone Cairo gi jomo akone UK gi jomo America gi magi kwo mera jo eni pegilo chan gilo lonyo ero gi miero medo lonya ye kom lonyo ero in la chan ti la li apa mane meti kere in bene miero ne chiri nyure kono ne in ngeo gambling chere endo chere losing only when inone gimom no miero in nya pedong kelo nyige ulalo ite gambling te machine me gambling me turu peka kono me turu kat waj kom obet pere ka ini miero ni waj kom umak ino ina yeti nere keni yes monyo bedo botwa uweko dano kom dano doko nyabo wan jumo kena wati wako ka eneni lifestyle pa dano magang wana ye watika providing bodge ka wana jugo kony mo kena mo wanon jumo kena petiga tiki chena mabe chinen chalo wigi bi chako tij me chero kapu tie dukan mo gulu mage waine la chan peto goma ye chero kapu cham chente ti ye kombiri wane mo wati wakan wati ga wilo moko kal pe agi Uganda agi Pakistan agi India agi lo mo kene Asia ikeli wakan wati ga chamo kuon kal kan muranga la pena ti jeme eno ne puro ne mono loyo wa moko gwana wati ga wilo ne kan warubo ke unga ka ngaro modu mini chende moni ini chiri tim gi biashara pe maroko pe muot gi muchomo chiri keri tich wek in kuoni oben maber kuoni mati maber itika konyo dano mati ngere kenyo itika konyo jogangu itika konyo oti iti konyo kekeni chi chan tie ento waromo overcoming chan no chi cham ka ochiek po chat chamo ko liweng owek chamo dong manok makonyo kech kar mano bel puti ka chieke ne ma put chot bel mon manok ma ine gwoko ne pur romo konyo family ma chama
lo mo ma pol ma lo to twal pe an po ja chier mer bot la ten ma megwa la di Rwot Justin itimo gin ma be ma da me lo kilo kaka de cha wa cha bet ariyo mo ka nge o ye ya de ten don wana omyero waneno ni watimo gimo me konyo kowa keke anwa ngar mo petie wa kun ma bino konyo wan ka ching watie omyero watim wan wa konyo keke anwa kono do lok ma logo eneno keke anwa po Better tell. Chawa tema chiero, but po a color with not my can. Lamian what Christine Ramai. Phone over Tima Paul. My name is Ini Mara Iriganyo, Kakwena made round made in a work banadano, go in, keyboard in, Pierre. So I jolly deba, being a local. Yes. Afo e vajal Jimmy, afo e tutuan mi akar en. Yeah. More down a wine makiki could be the fan of kind makube for you down, can make walk, can make lap of war, but down maybe the poor my bear, it make my name. To toilet for a terrible Rwot, Justin Binyi. Jimmy may phone you okay, Tianti Madron. I'm done no pangy Jim at Rwot Tira. Tell locum. NU konusaf ki PRDP ki ngo structure magukar ka tira no be pangi cha gani dan madum man ti charo an ma pingi ni be gitie makube dongu winyulo ento dongu bu fonye be kere ki dakla po mai medo kube ni Rwot mai medo ni dok kum boda atawni only don't doni tinya dija dan mangi pin en mangat ma ini wajah caro professor morning jo la pun na ker lecturer en ngi pin ngi kita Jimmy lokka tere chu kwanyo ka ne o char logo kilu tiang me boda yan lo tiang me boda ni pigi ngi ni pin lokka ngi ni boda ka kan en dum tira wen en wi gi penal matot dongu o level mo matwa gu yengo ka nga tumo ni ke tika na ka ne ko beti ka do yengo dum petamni gino ka mi na petim dar buko wa diri ka kritika na ka dakta tani man da tingo the level of satisfaction has been reached or is all ginge ni tingo boda ba foi lo kan titwal ki beda foi ngat mo mi tam ki lu boda ma be agan tam ni da ma dun kadi wa an ba ti ke min na ke me konyo jomo kenen ke me mete me tiara nim ki petam kar ma nim Rwot foi lo titwal mi lo ma dum ma papa beda foi people ke ta jesu wanya mektar kane ya bia dek ku beti eni kile mo wa ci privilege mama no puara no na tata ente do ngwan no go winyu loki ma audience ma tun ku beti bana go winyu loki o logi bi no bi wa ni okay ha winyu la dir ma man ka lo ka de be pagi wi gi po mo me wa ja to ku winyu ni ini lo it lwak fo eto twan an pa bi lo ma jung to twal tien pol Jimmy wen jung ki fo ni na me ma Jimmy mana choy pin man nak ni lo do ki lo me go professor lo kum kon Rwot be lo kum kon ma tai ma pat me go be lo kum kon ma yang me go lo ko ni an ma do mo ti no ngi kwer ki lu juro ki kan anu kwer me pe utiano kwer check wa utiano cha bor pe ram fu ka ma me ki di ko kadi be wa nyar ma to ko ti bu ya po adon la liya kenyo no wati ki ka ber mo ke lo ni tol manwa dan wen ma ti tan lu chat wen mi tan dan wen ma a ki kama pat wen cha pa ri yo do ku go ki ti la liya tol manwa ka ma to kwer an kwer pe ri wi gi yen diru ruoni no guda ko wen gi ti gang ti bu ma ko ti yo wen en to ku be no ni ko na ti en ko ma do bi na ma tek ki dong chao ne ko lu ti an ti ni ko ma mul ki ko ma pe ma tek ma balo wi dano jo mo kan ga balo wi yo pe ti ngar mo ma ran wa ti mar ko pe ta ma la chen to bi ko bale wi wa ngo bale be pe bi por tu apoya ade ti ta ni ti po por apoya no de wi do bale lo ngata wi bale ene kuma
ti atani en lokum ka en ki yanga chi on down bill gere char down of picking out Jim in like Jerry Cuomo Tion. Down of picking a Cuomo and me a will come bomb money, but my young no tea to penal demand a teacher to pay. We are the end Makiluni when no don't end kid Melak of war going in. Down give me a good cherry of winter in Chenemy would look bomb cherry Tian Kuni or cherry for don't give any cade the chain do ramo do Tian that couldn't were right away. Jar couldn't die young kuri kwe, wa young kuri kwe, and then, Tino don't a jim akumani, do bad, but don't fall. I don't lock the lock of poor be better because Tiana Lutini good on camp, good on the town. Tell lock any again locking you at a good group, honey. No, but don't be pecum give water picking here. Kawa me la po yang one or down what Tiano, Matidi. Angeni neighbor wakikume burukage it neighbor wa machuli burukage kado bion ko malon ki bi ko don bion bar no mana de wat mina en maloti no ku cham don ma la do lo ten wa cham en bi mego bion ka pen la do lo ten wa cham no wa lo ten ne gang pi be cham be okay kane no ki compare one gang wa kini jemi wenti Muchile wana wa charo. Baba no was a farmer. Wana wa charo muchile. La bolo gidwa ta. Cham yeme wenti dikat. Gang pa neighbor na gang mo pe. La lia ati lok. La lia gulu. 2 miles ki gulu town. Chi jeme la bolo wenti kenyo. Membuti kenyo. Luti ang mago. Bero tunko no gingen watiki yard makigundi cashew nuts. My noni gini yata yon pe gina wa cham throughout the year ma feni wenti batunda wenti ti dong ti gina ti tanwa ti cham kene jomo kene dong wi gina kon ki nyala gida nyala ko mono ya taru ne an la ki bon ne bane en pe la ka matwala ti joka ma dong ma gidon ki nyala gina ke ro miene ko ki wana wen e ngeni mi ko tin kermo ti ame pedabi lo ma dong kitwa agir ma kumano afonje mater idong kam data kumano foi Jimmy adwa bo thank you better chawa tima chair da timo okay Ando ko amera no look ma kwao lop Christine bien mere quiero que lop mananen Joyce waj watika lo ma tika dwale lo kung fu itu mergiti kere ki ngom itu mergiti kere ki jemi endi mu ko on now ti jemu kan omyero lakke ikita don lo butikere man uberu yam kita gamente miri pamono utiyu kere kedwan oweho jimi wa furu ti seasonal again inge dep no gimono chat the next season no miri fu en jimi egoni where wana tika lobe michalo Rwodi ke rodir machalo woni ni ministry culture omyero team identifying we were going to identifying perennial crops it's just introducing actually mampeno season duju mabere no baro mabal lolo ma piero tecco fiam machon watin mo kono ma di pierario roger mer en tecco filia ken peda metne de gwet cha duju season gi season ngo perennial crop ngo wulu de no tikan perennial crop ngo mo no introducing ya churi
we ko kon kuluf penyati kuma Ano dong chero bolo dir ano in meti wa kaya ke jomati kan bana kon kache ko ngar ma gamo ne gamo ko la pen in chamo kan chero chungo dong chino in mai kan mai wuni lo kan ne maga ire ke tigi nge ane ne biano ire bo chinga chel pen don lobo pe ngara chel kan peram ka wana wa ribo chinga lo wa chel chi olo to la bereti kerane wa wunya wa je chawa timo chero but po buaro ngar mo dong chen kolo kaput mo kan tie borin panos na ne kar kere wala me la me robena fo biana ngane ya ke tislet but itote to again ngwe pe rek ngwe beyond speed limit ma o gang ka benete o ma chino poti ma be but ajuli kong bene mine wa tama mege chi be kung lo mege wa chera ne no lo pajuma wa ku che wa kwan komeso mege la wa chelo kadang inde lo ajuli Poet twal Jimmy may jolo an yub matin poet la chuech pena me gwa wani o nira matin mero wache nan wu met twal nan wu met ma ngeni joma tiga winyo bene lok ma meg wa chuny ke yom pingone kirma wunu tikedo ti atera nira matin ti adwoko poj boruo duchu tima kija ti dogo no maka tini ti don weka tiego ti dong la chen mera professor poet twal in me kubu dwan mano mera kel ti don no yo me ti do dia yana poet twal en team work bere kumeno afoya ti da mero poet la ditwa Rwot Jasin twal me miyo karane in nong cha bet me dek me bere kwedwa yamo itar paluo me chwalo dwan ba lwak pe peka ma wana tikere gang kidong yo ngo mo miero ke nen ne ke chobo ke peka man nyo kiryo ngo ma ge ramo konyo me jogo peka mo kana matiga no dana yo ma parpat mero duoko poj ma dirto twal bore man nyuro ne unity kwedwa dong nyuro ne responsibility ma megi unity tere ye pe gang ke ken karwa barwa wako kanyo mero duoko poj bore matek me acknowledging mon tij ma mon tiyo yej ma peka dada eno kira leba chwile wajane lak liech kirwede kade tikere pede ramo timo geno mo ento miri ting ti enene miero beno bed machalo koko bacho nilo tieno mon ma wunu nywalo ne ma don weko responsibility o bad mon tieno pe gak lo tieno don ene don palo tieno mage don ene wangi tiga nano ngo matiga time kwo ma megi anga matiga tielo kogi wako gen ge bedi magengene anati gang kama mati ye kadong in ngar mone chere nywale riyo weko ngare ni kila tien nywale chere riyo ko nyo ko do nyomo ino pe bende par pe family eno ke duoga mine cham kong pir ke kene ka kondong pe wiyo nyo ini bedo ling kare no pe mar kong nen ni gin ma ini tiga timna ni gin ma be yin ma chalo won gang wer ti chi dong daga en ma ini kelo nano bere wako ye yin chiko bede tiga lo nyeo ki responsibility no ye tiga tam gena ngo lok en la wo ma la kwet tv lo mage wajane pingo cho deno chan kar metiyoge yana ikwe gin ma koman pingon lo tiano no mego pe bon ben no petiko pe be rugo wa gomchi eno mien ni nen ni chulo da tiene gang kwan gena chama no tie la tien ko meler no ge chwale oriat nen chi la nyodo dong la tien dir ma no teme ki te ko chung dong wa na no mien me puo gen ma mien otimo in la nyodo dong kono kerge wache la mier betie bene ba wache wolo nyodo ni wen wa ker ne me bere lo ka ne betie ti no ne la tien mone olo tame bido ento chunya wen no petie kom la nyore machalo wane na loka eno ni miero cho kunen ngo mo miero kutim na penye ne dok bar ngara chele ngar mo ken ma ti yamo ma ti ga wunyo loka eneni pere tek
nyo mero ke lok kwo ma ke ti ye marach wo ko ben maber ngone ka dano wa ti ke ben marach ti dong chama nga be cham kar wol ba be no choe gena choe ne ka in pe mero tich nyo fu mero pe ke mini cham yer bet ke yene ne po por in me cham ti en gin ma pier tek to ma mero ke ne ke tielo ko mon ye en gin ma bene we ko ot kar mu kana mon dong jala me bedo kan gene pia on mu kana manotie en pe be yeno mero ke ne tutwal ke yubo ka ngan ma ini ngene tie iket yo ma ko meno teme ne rojo kuone ngine ke keni ka kwene kama no balti ye yupo ido mero dok bene bad mon ni that bad job bene en no kwa dano we kar ma yang wan wa don wana ma dawa kwero wa mano kitie kar ma no kortie kar ma fu ifur por wil chamo wen tiki toyege ma wan ju mo kan be ma ake ulai kan wa chergan ko wa du wa toy be ne wit chamo yon chalo tigu di ingwero tuo ke kere ya gulu yang mala kwange ene ke tuoyo la yata ke ene ke yer dong mutere tie kare ka dong deke pe ki bole yo di ba kare mar wie kan pi wie no fure ram be maber jeme eno mier dan ko doke ye kar ma chwe tie ene ni yutwale badmon nenu wonu o tuoyo wir cham ma pat o wen kar wo bol ge wen tuoyo wonu wek no ene kar ma dong no champe kere wa bon wang da ne inde rom kwanya en pot de ene agulu mier beti gang gulu gi mabe magwa ko cham mal noni tor bena nyo jem mo kana pe bala chala muranga ene ma wa tor bala ne ngar mon be wati ka ini kwanya kam lar ma te tiana ene onye kit ken la pena nyo muranga ene tor pe cham ene jem mano won mier nene kitimo me store jeme nana ti ko ne ene mano ni champe ne gen nene ge tuo wir cham ma par wa mier betie kidong ken mala mer juzo logo chamo mier dano po char chamo wen chamo mier betie ka ini chere chamo ni wen lute no be beri ni manyone in pir ke kene peti ka par pilotiano that is neglect nano chan na ngeni log ma pol ke logo an paro mo do jem mo kana log me paris development na nen ke logo na tiga driving awunyo wiye ento atamani initiative ma ko be gamento kwanyo me mako dano mago chamo chende ene yo maber yo ma mier dano mo ngene ka dano ge kero gene kumi chende me kelo don lobo ini chere chamo no in mier na ogam che chek ma ko meno mier mak in ngar mo ne dok ene assets mo ken ma ini ti kero mier ge nene ke kwanyo ko yen ini ti ga nyur la nyur maraj balo ten ma nyone chene ma ramen ma ini ti yo kwede o mier kong dong ini nene losing jema wen wa chak ni chen yen the trends en ne tie chena men development ka ge kelo lo dir ma kong ge tiene itiyo ge chena en me nya profit no com project ke komane ke wa dongo nearer to the time the make completion of that project na en ke cha don kelo chena ni o plan po war ma be o kono ge man eni to art mindset ba dan ma ko be don tie lo me cham ke kan bigeno ner ke ke ye kan you why whistle blowing wun ju ma ngene gi na community ga teme kuru wun bure wu ma tek we artiek ma don wa ke bin ge mak dano kira yang ge mak dano mu chu du wo dan mo kan yer ber la yan mo kan ge donye da yene yo ma dan be fonye kene yana tamon gi mo ma pol ma ram lo ne pe cha don pe tie be na pa wunyo pol lo mo kan to twal ana mero po wuno wen to twal le Jimmy Carter po into twal menane ya de ke ya du no wana te kan program ma ge logo gen ma per tek en ne bin dedication mano ine kero wana ino wen mano otie committees no wana ne wo ber pen wana ngo matie but the initiative ma ine kar kere ana mero fo to twal lego la chwe ni umini wa kar ma laj me lok ma tielo gang ene wang o ma ko bedo wana tikere ka bedo ma tikama bo
ento dwanwa o ka moy kan kama na ngad moni romo winyane chata mane po ritual legala chuju gwa kunduju o mere wono ka chel ke ber mabe ke ma ke ber ke ta apo ritual betel la mera bena duogo foj boto bena pian la bon won ga ene petwere and dedication ma wono karo ka ene is really impeccable. Ma foje kan dark boto. Now, comments ma aga waka tima pol total. Mata to chaba tima chero but pa wakalo wi tien wa wachera ti ye. Wachi winyo chi ka ben kwen ka ti dak la pen rot binane e gamo la pen manomete. But Jimmy, luar bepe. mapia ko be kom lomo a ko ko. Amira nyak tan tiru bina kong mana. Yeah. A fo lok mano lok do a fo mena. Yelle mano yelle pa o bino o Rebecca dwa. Men nyak lok en. Gina winyo donya irra. Mananen Joyce Christian mege wanya. Ni cham ma en ma mon yele ke kaya ke kelo gang ke cha twang mo kano dong of season ena e konyo ba ko ke per pe on full nyim la pena ki no bine but there ku nyoni pe ba there pe cham en ne ki yubo yo mabe kirna na yo wa pe toro chok ge ki go ge bene wala ene on mo kana bene no kin me go ma be pe tot cho mo na ka bale onne o gin ma tame be and Amuru take one step further kid gina ngo magaro timo ne we chami eni ogwoke kani ubi on po betwere o gibe charro naka kai in chena per ineno tia fulma ine yogo tie kuma ibe charro ke yo nining we gin eni pere ko bet ibe kanen cha duju mano tie chunyi bra kute ye cha duju were charro yam chon kira ngar manana waja pa I think professor mwana waja pi dero miri come on anem tika kati wa cham bitam madan tika kati kere a communal storage facility manoki documenting winya chala gina pe timme ento twero timme wek pe nyu bra kutte ye cha duju ingi jim ke dong ni ine lo cha duju ma pe la jok mo tie wangolui yet gini eni kire ada government pe key policy me strategy food reserve ka disaster mo die pete enumere team at the local level ene gong yo bichwala wanyi me jogo kit kej no manu ko pinyo time manok kino pin pe di wa di ko ke en na mero go da ko lo paro bina tema be fachikan rot pian pierte jiba ramo mero ne e wi pala di ruot manok mere da dira fo ritual me gamo lok ma waloko eni ana tiki la bola chiel ma mero waje locum storage panea ikatum ila mo a chiero kunu 10 years ago gida aware bene kunu almost every 3 years I know community ku yubo ot berry magi chielo bene ki waya ma pangaro o kunu tie mo chung liking ma dano we magi mero gwa ko gi tero kunu dano ma mero gwa chiam gi tero kunu deep chal society ma yang ka neno gi white society tie kin gaini
era ye dong ti ka time ka area mo kana put weng peti ka time ento anda ne na mati ka time yes lo ka dabe kun ma yan dano go ko chami dero ni kumbiri dero lu kuotinyo jemi ni o ge dero no dero dong no pikwo me peko madano beru ka chero ye gidong aram mati ka time kin pajo cham te gram go ne dero an ma la mer ma diro nyome yo mi anyima a cher ka neno ne maka eni duman der eno go ko chami gunia I ot ma eno yuba ot lumba pe ot bari gunia ya pa cham ma eno go tuaro to she's a single mother o go ko cham eno weng mabe mo dino ge weng mabe o rio yen ot room ma don pege bure ye ma en tue doge ene kome chi wana mi wa chane wun me neno ni we preserve gino mo ku en matika time me kwara champa dano ni gang ma chero pajo a winyo ko ma a ki bon mege ma pol ma dani kombe di peron we ka wa do gola o ti tuolo me rione ko cher ga ne be bikam gi mono nyi ri kule ibi no gi choko jimi gi oroli we man en alaga ma tie mo lu be gi perme moñ ma wan wa bere ye gi dong ko ma kumbiri dano ti yene ko ma dong petie ko ma chon kira yang mo bere yene yes omyero chak upgrading ngom omyero watimo ena kirana wachi ano or ma ge yugo ma dano community me area eno ka bere me ge luone katum ila mo district go timo bero chel society ma dit ma ini tero kuri ni gwa ko kunu donc kuri ki ken ko juma tigi chamo ken ma gira mo gwa ne ki gwa ko kunu ma gi chielo ma bere da ki waya mangaro mo pe do cher ka kwara cham umyero wanenu kiriyo mo ke ken mena ni pe do wa bedo ka relying com reliefs cham me ge ber ka kelo ne cha wen ma mu cham ke na bedon nutrients mo madi bene mara mo gwa ye ko mo kenyo pe konyo wa mero me ko pe to the next level me wa konyo eno ga ma not we pa David before cha wa timara umigo David arange tiga neno wa David okon pu en me wa pu ni ana pu en ma pu ni uno family na very well off but because babana mirni an a beri kwa ma ene ai ene ange kwa me mono bera nge ani 1984 pu farm pu en me wa pu ke chinga pu a cheka nyugi gunia bichiel eka chiel gunia bichiel tractor pa babara no ti farm bichiel kolo pu pedo ko beri diang yes ki kwalo die kumbiri mwaka pa ene ne dano miro yele kari ini pu mo gi chi eka chiel ko no e mano re joge welo diang I jogo o pa kwere I bi no chere mo jogo pedo e bit gare la ne piem diang pere kwere bene pe pu gi ching tek mada you have to try piem ga nyojo ina e bedero cha and ke nyojo we are not going forward wabiru lega cha when beggars all the time piem we cannot try but ka pego tie wor gi pego ka chel ka chan ku tie wor bene gi ku eno ngeo ni pego ramo beri cha mo ge ken ka pego bino luñ ba me loñe kertien ru ba me chane komi we in dire step ahead ka do nyojo you cannot do anything meno gin mo na mier gamne ano better lorama ana chinti malo bene waneno chaba timo chierba waje o duane pete akare kenan gitung bor kenya no ariko chao do chiaro mi apo me lok pada wen eta mi da no lok madung professor na no waje lok da reme mo ni ma bi no madung ko no rwen ma anki baleni kid mo nyuru kare kilo tiang ki ruot be na ni cham mo waje lok fu lok ma ti mi lok ye ma mi da no wi fu pete lok ni dong fu mo ni madung mi di fu ko chalo like tik ili tractor me a ki di ko cham cha para chiel me ki di ko dugu ko ko chang man man chingu lier ka da ko ni da mon mi ngu da ko ka do fu e duan ta kai in chen na mo e kwanyu ko di mo ma pe mi ro tik ma ta to to I no chiere paran la cho mo no yang ka wayama no agriculturist
chere poro ki di ko chan a man ko mar cha yo kwan newspaper ka dong chere poro kunu dong en beri dong office dong en beri dong kunu te yat kunu timo jimi man pero ge man pero all types of seedlings when ako do o cha bo no do ma contract ki jomo ni kenyo no do kwanyo lera ne kwanyo ko di man ma en pero chero char bot chero jomo ko agriculture no ko no what I know ni ki town kenyo bot jomo gudu awo ki bobi ma sa par bi ngwe ki lela dak ben ka o lo ruone pe chere poroti no kar gen marwat ki gen na in mi team pete lo ni mi fok di ko cham cha para chen fu on e pe fu kan iram cher chen ni mo ni kini fu mo rama fu matiri duk chen ne mo ka de furo i char gine on gini on ene furo iri peni mi beta fu mo ki mo gina mi amete ne wen ama poe Better. Uye wando kongwa chiro waneno comments matiwa chibene mama kwana comments na waro ke gamo na we ka neno mo tini wa pe ke omen wa sisa public and tie mama komero tie waro chiro bo pe katit na mege walega ne rola chejo gwa ka ben tie ben kono omen wa di ben ko be poti neno and when that children family issue tie ko again angen tie ka luwo ben no life o career Alfred ko pe ko berne but and bino car can and kwan kitit ben tie ma mi o car o to ma ron bien kerba but in my tie ka lo waji for chicken bodo in ma puri chak na ma chake nene no car ma chere YouTube channel megwa e car subscription mega e subscribing be remember pian per technique ne ngo ma tie kenyo wen video tie makaro mia dek wie chero mia video ko ber matie i channel patar palo nene i ber ngara chil ma chero no fon mati kono wen kare wachero waneno comments matie kaka kwen tidagla gambane wagamo makono wa mere ke yo matin o je chari ya kire bedon wacher la ma robena ke polka ke dwa na mer mati kere kwana wa ene matie Jimmy. Go ahead. Cái right ne wa ye ka right ne wa ye ko nga mero ye dwan mara ka wa Yeah, the first comments are about Facebook user Mawajan, a great topic. Thanks to Tarapaluo. Jimmy, you removed it. ngene kwana tum. No, I haven't. Thanks to Tarapaluo TV and all its members. Thank you. Man Robin Atima, man anything na anan ke gang tit. Thanks Tarapaluo for bringing Rwot Ocherebenye, me lock, ikom lock, ma pere tek, ma Lobo Acholi. Thank you. Isaac Okelo, wajani la dit Rwot Ocherebenye apoyo, unduchu. Thank you. Isaac Okelo, wajani la dit Rwot, apoga pa ango matie iken mola kigemo. I don't know what kind of mola. Kera no when you get a corner to work no why na nen. Okay, maybe Ramacho da kone that entiga when you are. And it's not ko tem penyen da pien pa nian penyen ma pe mo da man ma kir ko king kala mega eni ki je mo ni nengi the question is not quite clear. Pian one in la di ruata pora ngo matie ikin mola kigemo. Isaac Okelo kai tipo ka neno ke nene clarifying la pen and wa ror berikar me gamo na pian tek me wa nian mabe chige game bana. Okay, thank you. Mana akibat Samuel Akana wajani apoe Rwot kijo duchu matie TV megwakan. Thank you. Samuel Akana na wajani wabin yang nining ni gien marach ma chon ma ogen don lobo ni don pere pe en ni kajo paton de kom ngom chitwero nuange bodjo Pagak. Wala pen bad water. Ni wabin yang nining ni gien marach ma chon ma ogen don lobo ni don pere pe en ni kajo paton
te kom ngom chitwero nwonge bot jo Pagak. Yes. Penman ak Samuel Akena. Look at Pierre Termada. Ka dam mono binu. Look at Kimeki Kahamani. Patong. Ya gago. Magim no ni digi. Ya da twere anywenti chinge. Tour down na tour ki lok taka. Kaya naman tour down o tour down ki lok. Nga to be ye pe. Yen down one to 12. Ikin me jolo Jimmy manu pegin yang. Tien lok ke mabe. Wero ki chele down be ye to 12 kay lok kom ngom. Nino cha fara wajini. Kumbir tamu binu. Nei. Chalo bota kuida. Pendo omyero gina glone investor. Investor by definition la biachara. Amiro tiki resources palwa. Make lonyo borre. Madong binu bot tuni dong gilone trickle down. Mawan to ye. Kanga tamiro konyo ay Pagak Amuru kuida. Wana romo donyo joint venture nyu ngata miro kelo chalgamente kelo project mo tiki ngomwa me konye ke kenwa mena ingina maneno ni romo kila la botwa ki teke command birti ni ka jobaton kwero tien do mu yo ke ki mani paton no lo ke pero Rwot ke ngo ki Pagak en fer be la gang petok fer be la gang mo pat ka no lo ke turu ke jo paton tura ma pegi synthesizing gen mabe ena we Rwot tie ki ngol ke baranga me lo ke jo paton we lo ko dokote so approach pirate tien lo ke tien we ko ke chimani on gino mir chit ne paton mano petor Rwot ke kidjem me Pagak ator gam kuma Well. Mana about Facebook user wajani keep up the good work. Thank you. Kot Rico, Poj Madid Botu Kuno. Thank you, Mega. Jackie Otim wajani hi. Mary are all Amuru won wang do a Poj Boribana. Mana about David Okon, wajani la did professor. Me Pwony Lutiano, Ludiro. Omyero kong Pwony can game a bear. Lutiano ginano gin ma Ludiro timo. Chigen bene gi Lobo. En ben akibat David Okon. Wajane kalu diro timo gen maber. Lutieno gi neno chigen bene gi Lobo. Obong diang ma piny Lobo mamalo. Man bene bat David Okon wajane Rwodi kilotela omyero gunyut la nen maber. Wek lwak bene gulok gien mabejo malutela timo. Man pa David Okon wajane kalutela luram lwak bene bedo lukuo chalo lutela gi. Kaludiro utal lutieno bene gi Lobo kiet enone. Man bene ki bat David Okon ma wajane kat mer bella dit Rwot fu miro chente tutwale fu madongo ka dano peke ke chente fu bene bedo peke.
man bene ake bat David kon ma wanya la dit Rwot ka dano puru jemi miero ku nong yo me charne yo tich kwede iket yo mo and man bene fut ake bat David kon ma wanya la dit Rwot ka dano ku ram don Lobo pege I Lobo Acholi I love chul man kene kitima be wan mier walok kitwa ki chwinywa ki jami mabecho mabichako time I Lobo Acholi nan fu David kon ma wajane la dit Rwot lupu mier gubet ki la gwak gen apera storage cold and dry storages should improve in Acholi. Yeah, and ke wadi pair Rwot lo pair bene polo de. Man ake bad Margaret Onen wajane apoyo. Apoyo. Okay. So La ke Viv Scott wajane lok be apoyo matek. Apoyo tikon. Samuel akena wajane apoyo lok duchu odogo rach ento tama tiene don Lobo Acholi miro ma da ma kelo diere ki me giki waket gen tutwal ka ichulo wubi chala akena ikwan chipa pia nyimere ento pe tiente ni kuba be pikara duchu ufoy mana ke bad David okon ma wajane Mego Rose Rwot otero ni gamente omiyo twer bot lwak Acholi me dong Lobo development waligu gamente bene omiyi ki wan twero me yero lutela wa magitiyo pe lwak ma lwak bene gitie ki twer komgi man ake bot Facebook user ma wajane ana puoyo lok mabecho ma Rwot tie ka nywako ki wan Acholi ana tie ki lapeny mapat manok tamu tie ni ngo ilok me betting ma odong odwoyo wibulu ki tich ki chingi ni ini lok me bet pange kananen ki lok ye ni tam tini ning lok me bet madong odwoyo wibulu tutwale Rwot kama mana the kera second mana no Yeah, ga ata mungkin akena yo penyo man. ene ngari narachel narabat Oh, Facebook user. mm Ata ma enti wadi ni kerche. Yo ki restricting. Pian kachari in main towns ma. Ada gin tika diju. Betting shops tika diju. Ma emni bada biya wobe to twale. Ma yes, I agree entirely. There should be some restrictions in location, ki age, pajamaro mo donyo, ka betting. Pian joma chiri betting e benema, lutin rutwale. Lutin matatin rutwale. And tiana money endi no kila luna attack. Gingeo bena kirache. Mukene gumkaya. Owe honero dil be mit. Pian uluto ne ngeni kay niang. Kay pimu mabe. Ka gumukoy. Koni ibi yok mabe. But when I watch on generally, the Jim in society, but my girl at that. Betting in its modern form. The hot in Padano. And form of football down, the unknown down of Goyo, Gagi Agi, any. But the Goyo Nino me, Nino Juka can Panino Vijuku. Kiko bit up a benema, Mora Wanko. Kiko Meramenamo, Mereg, but it was there. It was self-regulating.
Tije mogo in society magonyoni mape joke and stakeholders keep vested interest doing your try. Kekete tell come poli in the joke. It's a vice in society, but pe joke. Betting closely mirrors that. Addiction, you know, not addiction, it can be addictive. You're not there. But containment, restricting, regulating is the way forward. That's how gamo we come. Yeah, very true. And the man and I about Kenneth Mopen and lapeny and take a new Facebook user, but and you can. Thank you. Man akit bat David Okon wajan la dit Rwot. Pu kiching kikwere tek. Ento pu kidyang nyo tractor dog bebe. Kari kumi met chalongo. Pu mer dyang nyo tractor. David in pala white komuka. David ko mer cherga chi bakla yara boko kan. Look, pa David in America gamba. Why you come when I professor? Yes, look, pa David in America gambian, and now David lo mo kind. Mukwa kan log me Pwony. Down pe Pwony gigin my bag can. De mo tima bene tima radio ma Pwony down. Mukan mere romo Pwony ne gibodla nyuri ni alla nyuri na an babano no maro ko ade de anum pa e guru ko matwal. So down pe Pwony gigin ma bag can tije marriage ma bene Pwony dano. Lokom pu kerane ana waje ni muko nano ana luo en binu wage kabale binu Pwony bulu mekanicha way madu pay. War kun work and when kila mwaka from 2017 it was only corona that disrupted him. You know. I don't know Pwony do gene pu money ni 10 by 20 meters or 10 by 10 meters pe mero diang. No bene pe mero tractor. So, jem timo pola de dame ini romo timo ne, ma romo pili chente, wego indung digi maja, polu nyuru wani kupuru pa magi chingi, kago wilo, diang, kago wilo, kweri diang, kago wilo ki jem mukene. Chi, ya chakene ini miru puwa bal wi bulu, me wachi gini, ingino miru go ku tractor, go kodong gine, kweri diang kiken. Miru go tim, go chak. Mod. Kago building up, go will long query diange, go will long diange, kadigi my ben kago gene, girang will be a tractor. And gin mata on mir anagam manak and kidong gamente pegine, gamente miro don't want pitung cha, do you don't watch it on gamente. Gamente miro timgiro gamente miro creating a conducive environment, a conducive policy environment ma wero ini functioning ma be le bon ayela wero ini tichi ma be kadon wa kwor dong ni en gamente keken po adon Ka med manak wi pa professor ni loko kone diang kiken diang be wele tek me gam diang me fui porni wele tek tractor wele tek yang ma chon la chon moni ke wel fu ke la chon ma fura ke cholo chala chena ka te ching alimiar chile miario kiken ento tractor ke cholo mia ngwen mna ke luon la funi ni bien ka fu la funi wati eni fur ki remona ke miti ke cholo miario kiken kay fur ki tractor chul alimia ngwen ko ti dong mene ma dong ibi tim ka ini pere ki chenne me charo fu ka ini pere ki chenne me chulu diang area moni ti la me mon fu wa sabian mo ka tractor put pe charo kunu ka o charo kunu ki miano dang ma du chal me fur e ka pa ni ki wiye ko te lo ni
you don't pay before pianity ko tractor ni ti ko tiene mi chulo diang ti chak ata ni chak matiang tiang kuma ka de nya chene ni ka professor wa ka de ting mo bi lu ngo diang ni lu tractor afo ya Neno mego chienti malo, ma bene waje kero tractor kere. Ya, ana po ito actual me tua kadiba. Amira gam en lok pala tina chele. Ni pu te. An ma pura tiri por mer pere gulu kenyi wati gulu tam. Bad no wa pu ki pu wana. Anyugi. Kono pu ki yer ini neni koy pu jon. Do te kan ni kay cher school. Wacha punji kenyu. Atwer ti ku ti por pa atwer tiana ni ro duja ti ga tongo ne we ngene tiana ki bu pe ki twala ga do wan o ado da ko nyoma ipa dibia o kuja ma ya kwer do ki cha nying la tiana ni o chere do pien pa atwer do ne mo ki gang nying la tiana chel ti ma ki cha o chere do apunye ki kenyo ara ya do ngat ma dong riek ngi ti por loy mon mu kene wen wa ki tue yen gi ifonye keni ka gin ma indo ki idiere ye de ye ne ti ye ne ni fonye yen ko wa du ti cham i porro apuru jemi na ma loy mon mu kene mon lu wara wen gamo ko di ki borra ana ya gwa ko di kal ko di la wera ko di ngo ani da do ma du gangwa ma wati anyero duju ki nyom gi kit gum yara do kwiri ma do loy ma kon na be ki gulu ngar mo mi kon yara pe ani da nyora war tiana ani da mi kon iponye keni kay mi pe latin ma kwiri lobo That's true. chiente pe gi mo dog diang ki nga gi ni no wan diang wa ben pe diang do ngi cha em ma o ben kuja ki pur ki diang ka do a o long no jam pe da ramo champion pa yang wa yang pa pur ki diang mier riem diang do te bu an ben do te mier chok ya o gang ki ni ga gi a kwer chamo sia punya ka ki jim en ba po anu kwan mu ramo ki ikip gum ma do da mo ko ina ki punje be Yeah. pe relying kom dan mier dan yo tim ngo ko dan tim ngo pe tegu keni yeni indong dan mati wa ko do mi ber ki family ni mier ne ngo ma nyori ni yo timo Yeah. ange me no bon kien diang wa pin lu ma mal bar ana kwer lu ma mal ni o ado mega ni ti ko tuenya wila kulu ye ma kere Era man me wa cha wor ken pen ka cha ning lu tini mo juma mai ke cha ne o chere do ning wor ken pen ku je ning o kor diang o kor tata wa cha ne ken we La tit pa kon na mero ki chak nye na kor tractor. What Iya la pe wa be lok mete. Ma ku do ma te pi. No wanya ne ba dir ku sa. Robina, lok bu kon ne ba? Okay. Anaro logo mer ke konye en me. Atika neno kita pin lok kere. Me a ki query ki anining I think in the but I think there are alternatives, but affordable. Group money Roma will walking tractors. Maroma Roma benga, Kikweridian, walking tractors. Wa harvesters, million carry young gin make do the market making the betie, make kaya Jimmy. So new technologies to move people from to a kind of mechanization tier.
Man, to his comfort, right? Kind of in that direction. Thank you for the toilet date. For not how many when you lock for a date, and on the alternatives, no kind of on a 4 to 12. Now, comment Matthew can argue about David Kwon, my wajane, la date professor. Gamente kilo tela miarogu kon lumero iyo mapat. Counseling benefit. Don community benefit. Ribo dano dok bene mio kero. Yeah, ribo dano dok bene mio kero. Yeah. Thank you. Man Akibato Neck James Mark, Mawajane. Is it right to sell alcohol to people with mental problems? Daktari mo matekin pen kuya me waje ken lo Dr. Caesar tiendo. Dr. Caesar Kagamba. I did my kumi. Is muted. Duane pati akara la de network ay te la peng bar mana panya. La de duane pati awinye ba duane pati awinye. Kaya gina kong I don ki tem gina che duga kona ya. Pen network out da ko peng ko bere wai ben ni pega I kolo. Well tiang ola duane ni. Professor Ramo gana konyo gana kena no Dr. Yobo gana wai. Yeah, yeah, that's true. Ni darum magitigi mental problem. Chat. But you see, this is very difficult. And kangar mo bino kawilo kongi bori ininge ni tige mental health problem nyo paka. Dok bene kadong you watching at mo tige mental health problem. Diagnosis egitimo gikwene. Angamat. You see, apart from that, magingeo merini dong we you ballet ikin pachi and madong gingeo dong ni angat any tie ma weird o ballet o ngat any tigi tuo which enoni ramungene but pol dar mu kene duchuma gemaroko malupe gitu tam gemaroko malupe ki peke mu mapapan magiti kwede ni teach attack. You know, in machal la chat ko ananano ni teacher ta chendo bodar madong ne ko making pachi madong gingeo kamaleng ni antigi tuo which maneno kamaleng bodar on tichu eno ni dong no po pore in ngat money ni mecharo majem chalo ko bore cheno jo kene igini weng magi maro ko pi wen tuo tammo magi tikwede nyo pak mo mano giti kwero nyo experiences mo mara magen go war gieni eno ni teacher ta Yeah. Again, and lagamen tie olorwate olormio tampo ngarmon matamani ko kachat baranga na timonga ende ne Kenya. La mera peno mera ni warenga we ron kaye pen gena te nya da ga donga. Man in wakwanan. I think wakwanan. Getam gama ye dong mera ni. Man akibat David Okon, mawajane la dit Rwot. Lupu miar gamente okon ki PPE, chalo gloves, ki gumboots. Megwako tien ki chingi. Wen benamite, iporo megwako tam ki piya mara ti lupu. David iti yen yangi dokar. Thank you. Man bena puna ka bat David Okon, mawajane la mego Joyce. Pu ki ching tek mapetwere. Ka kumi pe ng'iyo pu ki biro tek mada. David mama yang tek afur. Okay, mana akibat David Okon mawanya la mego Joyce pu be kidyang kitwaka. Der bena mite me kano cham tutwale der me kano jemi mang'ich
cold storage, freezers, and fridges, madam. Man, any kind of way, the more fridges. David, era ni neni winyo ruoro wachi, gin ma piere tek, omyero gigine, dano chak kero factory gege nga gini. This is one of them. In konge kem dong chak wilo fridge madon chak to ale pajo, we all con down the storage. Domini be mere bar mere what you ye kachelo for. Thank you. Amana akibat Samuel Akana, wajene la bolo me kwan, ki mukana duchu, robusta coffee, ki macadamia nuts, be malube ki lapeny Rwot. Yeah, that's true. Man akibat David Okon, ma wajene la dit Rwot. Storages should also be improved for seasonal crops, cold and dry storages. Wheat is said to grow in Acholi. We need the right technology and facilities to support grains productions. Thank you. And Manak David Okon, Wajanela Rwot, cold storage will greatly support meat and dairy products and industries. David Kuda Wajanela Megarovina, we can consider growing products such as mushrooms in Acholi, Obwolo Roa, Keo, Konyo are examples. Thank you. David Wanyane Lamegarobiana, grafting techniques can be used to speed up growth or production of crops such as shea butter, shea and tamarind. Chwakeya. Thank you. Mana Akibat David Kon Wanyane Rwot. Big storages in modern builds are called there in Acholi. They are mere anyway. Let's not go there. Mana Akibat David Kon Wanyane Lamega Joyce. A winyo ni wanyim dong ki tuoyo gang pe ki weko poro ki teo ki gang e mire dano kwal ti weko do poro opo ti twal mana ki bat David Okon ma wanya la mego Joyce dano miero gu pu ki chingi ento miero ki lok kit me pu kono pa nge gwak an bi lok ye Akibat David Okon ma waja na lamego Christine. PPE chalo gumboots ki gloves benamite la pu ki chingi. Glove mana yang roga fu ke mal kwere. Facebook user waja ni Okon omyero form group work. Group work. David Aaron. Man the Facebook user waja ni enone panelists logo me bigger picture of Acholi land. David Okon wanyani la dit Rwot apuoyo konyo kora ke lok. Facebook user wajane daro maroko which will jame otime angech. Chidong daro berke do mego. Thank you so much, everybody. Dr. Dugo and for Dugo and Dugo, they win along. Yeah, take a win. All right, I had to change the system. Can more than a bit a year. Yeah. Okay. Ngaro na penyo wachi kon beno miero ke chat bar jomatiki mental health. Atama monogamo la gami mabe. Dokona ro edune ni pole jo matigi tu pero bedigen ngene dok ben gi maru ko dok loyo. Yo gitiu ke yat yalo jai yo makaro. So bien Amuru gamo bene e pero ngeyo ne anga di wile timani ko bi ko wile na wile ni ento bien ko da no bi chamar ko da makar ko umukuru
Any dog where Roman young men are in no car. I'm a very Roman watching in no. I don't make it while the bear. Monodong, Miro don't keep obey telling on. Wang ma tek ma and yeah. do pian ka tira ne me bia chale bon bia chara pero chato kon ton ngaro kan ento miro big no wa tek kan ngaro mo de dong no ne no ni anga de no pero ben mi na ma chara tam ni ko e wek ko be kong ne better. And your yeah panelists, ciao, chairman, Professor, you job, Chirango, Mathieu Borrot, Pidakachel, where no, anatamani kong mukwa mero mi opo chutwal bot ruot lok dong walok ma pol ma walok ma bejo ma malupe ki lok kom down lobo anatamani ngej ma ruot ti kwede lok ma ruoro loko la gam duchu ma wan wa gamo pero duchu wa ma wan wa tem ma kio ne ma tima chero ki gingi don lobo don wa kelo ki kama lentin ama wa poe danu dichu amer poe le rema David okon bene kado gwa tawni gwa don ara chao ki David inda tawno mer wan wa belu rem ko wa lok ma pol ara tawni ini tigi tama bejo ma pigi tego ma romo konyo dano ma bede da chido mer wanen kidio ango ma mier wa ket giti da tamen lo pa David bene mier wanen matut pien ma wan wa yam kwero wa yam gufur gi kwero wo mukene egin wan gufur gi kwere wigi wa gufur gi kwere wan be da fur wa tigi pu gi kwere man da ber fuda wa meti lo ten wa da ber pu gi kwere atamle jeme egin bere kera David tika tamle kwere ne miero bere wanyamu benaro ni wanu miero ka bere wa kope wa chera nyimba nok miero me teme me cementing ware kinan ki kila dit David ukon cha tamle antiki tamma pe chi don pe ma ana miero po chekena po unjuju apoyo Rwot mafua in Jimmy ki panelist tuju anapo untuju andok pada kar kacake mukena manok anapo itu tual wanen wunu Be one for Quanica, my professor. Now, put no pay panelists, Mokane, project professor one Marichan deck, Ching Chabet, Cake at Chakem and our Yubukan. Panelists, shower team out chair of Katum, Monkuberi. My one wang don't know what chop, wait, okay, kind. Chirango Tiborot, ma mero mio borot, Kirano bedagang, Duango, Mameo, me borome gire, and no con be white, make a magire, and then came around chair together you. So, Waracha ke baranga matire de me Ya ke ban mami ro sen ma dir dong me kong na. mame ben wa dong lo tumo ko ben wa lo ma duong ada da Lo ko dong lo be je vero wen barua fo ci kala dong ma cer botu wono tiang eni to tole in jiwi me ke le plan eni ki fo ma dit cer bot la tina ciel tina ne pere en Alfred dikon come pere pa niang wa en pe pa ngeo E winya maber. En me ke lo remo ke lo dar ma pol to twal fo ma dit bore ke lo tera iro spatioli ikin wakany magiti ka fo ni wa jem ma tuong ke lo dar ma chokko ni oda di ke lo ruot ben en ke lo dar ma pol to twal ma en ni tam ma be ma en ti o ke lo botwa da ko ke lo wa ngej ma pol ma be ja da wo fo to twal le tena fo ruot ra fo to twal la tena a fo o chija in be me be kin wa ni o kombere ki jo mo ken ma pen ben wati ke gi chwin da ku ro pi me te ki winyo gi in kai o pajero mede kiti beri kin wa kita initieri beto chali ti kin wa kan puri
ka juma ye ber ke gi bene kiri ka chel ket gi yo nen ngo matar pa luo tika lokne ki in ben tika lokne ki lu wor mu kenne chal en dikon gi wet dan ma pa gu nen chi ke lu dano en betting mo ma ki betting me koni en no bet ma da me fon maka juma tiki chuin mene chi ala ka chake bene cho ki pa gu ja te duan wa ko wa mero wala la beti kom wa wana chuli wa deno jam to twal ina we gin na be beti wo gu win ngo matar pa lu lo ki wun Rwodi ki mi ben war botu ki mi ben gen botu ki nyu de ko muni wa tiki Rwodi wa lu tian wa matele wa daktari magiti ka konyo wa ki chalo MT mi gi en magiti ki program gi en program ma no na yang wan nge ni wa bi ne wang ki ni pa nge ya bin nu man ka kun no cha ne o chero da chi ku ni do wor wa be cha wa ti ka chin kun pe chi en gin ma be da ma an ya yum lu ti ne wun bu ke lo an ki lu atiki po to toilet botu illa dir wor cher ti gang ni wa mere gena ri obat food be food ira be food winyo ura niang wa kumero mordano tuju mapajo gero be ke ka chiel kunen ngo mata pa luo te ka timone ki pa won win ki wa ti tar pa luo maj muta ka pe ngwa tu chu te gudi ma ene tar ma ti ka min pin kilo tien luo tien achuli ka duju me ya chuli chi wa legu lu ba ko mu be ma yot u mede ki ponyo wa u mede ki tier wa ka kam wa ruin bene u dwa wa tire chi lu tien ye don kombere ponyo na ka wa ji London ka wa ni lu tien kan lu dire yi morro gi lu tien pe mor lu dire ya dabe ne lu wan lu dire yo mor lu tien ka tien mo birum fode ka moti nak to twa chi un kombere hotel wa wang wa dong pe ma chero a po to twa lo tiene ka lo ba ja pie mo nyen da ko lo Fue mater. Dr. Caesar, iwene me omere mo manak, chi don kai mere bene kunge no chi don no e chiero ke Rwot don ka chielo ma chi. Yeah, ana mir mi po kilwat twal ani warate doke pian ma obirat wi ati kar ma amalaj mede be de twal me bien ikin ma ida mir po tar palu ni yub mau ti get mene yub ma ba after pier termio pe leve chuli anni komane da di kan twal no leve chulo da ma de chị đồng choa tar palu ke la well kombe de ke be no don party ke la chu de twal kombe de ti ke bok lo ke la chu de e convention mautum put last weekend in Canada ni lok mago giru ke de ene te lok ni miero pe o wek lebwa bien kombe de Uganda it get tek down for Swahili ke for English ke Uganda makawa neno matut ko leo chile birwenyo sidong gen wan mier pe wio wili kom lebo dong mier wanong ben yo wek ki bet ka pon lutien mar chel ma bero we bu convention bero professor associate professor bonifonia maeno ultimo research gulu dong research no bero kitma dok me wan o dong uta dong ya jole kun wang o per tek ma de maen tiga mi ma chalo tam ni dok me pon me wang o ni mier ki dwak ko chen kede bet pe dong wang o gi come miero kiter school ma lu pon mier go ka pon ñu lok ni ne ana na puda polo me wang o dok lok mo ma ki bok wang o yàlla lok beko lo bekke pe na ngi ngom beko lo bekke ento apoi come piano no kelo yum twin kelo nyero
neno daga po benani kalma daga chul mo meno no tuo man ko men leto kwan don't eno no li ni ye no be make it oli don't pa de bino ya akira don't to right don't wa mi wi ma chen don't wa ma pia mi mi ra tin in kai inde kumbido rueng ai be na be be chere polo tam amalai ke tiga wero tiga pakro ba no ai inde ana ki be chere kapin mama mela benaka di deli yen da no gamne en kama ma liele ene dong ala mer chere kuno dong yen en tam dong ne kuno da no dong jo watiga o ma no giti wango yeah donc te lok me wang o ni no keru yum twin no ki bo lok en lo ti ponyo lok ki wang o yen when they oy kare ne bo ko le bo lo coach you know yeah chi don't kere be dong wang o dong urwen tam bonifone me ni mirki inen yo me chak de school li ena tam Rwot ko tam ye mate ka inen perki welcome come Better and for chicken dong burden Lady Grace what take a check dong te che Rwot dong and megi wai ni ngo ke phone ma tin be An me apo chicken Rwot ki puonj kwano sukule kato penye be dong wak cho chak penye ke kema miro makin be apoyo yabu wigo mabe mada jimu manu be pa watamo waluoro eno no be po ngi ko ki watamo cha ken gema pa eno apoyo yapu wangwa ya wanyang jimagang mabe jim kena manyen kita dong jim wor ke ya la mi lobone ya no wan yang kita jim mi Rwot ke de pia mi ben wa ye ni wa la ke mi jim la ke pe wa romo beru kita chon pe toere kom be di bar mi wa la ben jim kene wa yu be jim kene mane ni du po ma yen be de tikila la bol ma pol ki cha de ma pol yen ni kweri yom chinya da bara apoyo to twan apoyo better Lora mai en o recommend chiek matien mi chiek ma megi bor lwak wa ke ka chiel chiek ben Rwot ben penan dok chok nge gang pa jo kuja ti gwap no Yeah, mapuli pe forty can particular log ma mia da wadi eta foi Rwot tutwal pi kar ma nok ma eno kwanyo kar ne eni atura ma no po yupe kere chi beno funyo wa chi kanon Rwot no yupa yuba chalo dwe bi chiel ne tamne bu funyo wa ni ma romene chi pi meno a foi Rwot tutwal pi gini eno chi don ko alego Rwot ni ka utari embe chia fi tim la kwete mo ki tungang kuno agyo mo tie me tamai Rwot tawni kaka miero nge da miero nge inde nge wande watie yendo ngena timo ikwanchi wati eni ngena mieri nen kaka gumi yendo dir mu kai wan kiro be ka timo kede show wa yinyu be lu diro me kin gan eni wa butete wat kita ya chuli yang timo kede jimi chia tawni Rwot ka dak biber ki ka mi no gana kuma wa okel wa hon ki dano fun ki dano peni fun wan yo kel ta palu ki kana to fun ki dano ibeda sama ma me no ne ki lo ma Dr. Sida kuber wal ma wa mi tamba Rwot ne ki chak mo ko wan o gan kwane ambe na ti tani gwa mi kar klam pangi ki ta kar klam ki choyo kede kadong lep ki Swahili tie kenyo ki lep ki Ganda ti kenyo lep ki Swahili ki Ganda ki lep actually gen when they are of equal level ay kuberi business be dum tima duma ta ma tika tiaru gulu lo ko tika bion gulu ki tika ta kampala te lo kane e pe ta ne lep actually mier ki phone ti pada ngi ka kirama ka to curriculum according to districts chalu gulu gini tik di made their own curriculum lep actually en kin me wang on well beto curriculum ki phone no tiano wen magulu leba chule na
and my look and back Rwot ke chi ari Rwot ma be le la chui ya antin ne me di ko ya Better. La mero bena, wera o body and come na, kalo la mero juice come na, o body in any chat road kadam, manan keromeri. Nana foi mera tutual chunya yom nana ni waro mete. Yan wan pero kany London for all this while, pa wange arwa. Chi ena ni omyero dwa po tutual ni we've gained a brother. Ya wabino gang wange ni initie. Amor kono pero bene mono anti nambene ke nyomu kono but the late Francis Onono ma winyi ngom kono be tutual kar mo bibino ka konye ke do mo wate teno. Mano cer ka puonjo tich manyien maka en me an jol ento olo temo ti wan miro puoyo into twal bos mi wer ne penyo tum maber penyo tum lo tieno kwan ko result nyinde lo maber jogo ni weng got wan journalist ko winjo ki irwa winy ma ti yambe ko winjo ki irke le wachiro we ma winyo ne winyo kere tich wach maber ne ngara chielo mier bed daka dero na me yeko gin maka ine winyo ka pe kere tich bere chalo choyo kodi ingom ma pero ma nyako cham ilok ene ma ine ilokon ma pier tek ene mier wanen wa kere tich wana mier po in ma tek adada me buone ma megi me bino me winyo koko ma megwa itiki ngej ma pol ma ti iye ka waka ma dhito tuan ba ng'eyo ne tiene gang ba chwele ki tien lok me neno ni in chere iyap wang jo matigang yene neno lobo makany dok bene neno lobo matigang kuno ki jem mo kana ma romo kelo don lobo pajo yene ni mer beto we kar mo kana bene tie mano yine be dugo ayen yo tamo ni lok mo kana ma putie ma per tek o mer ki loketar pa luo kan alego ne jimu mi na ma kontak ma mege buri wan ju mokane bene ke ye wa gam wa ka wa o gang la chuju ye wa o waneni ngene kar wa mo biro gang pol kar na no winya wa o wa riyo kar ka po o gimo mano wa gor kede kat bene ni bena tie ma chal na wa yara mier po twal bino ni ka do wor pi kon bi ramo me dok pajo wa lego la chuj di joka malo pile ma megwa tel in on gum duju ikomi ki ot ma meri ki lwak ma kone in chi o bene ku jol in ki waro ngeni wan mo ti kany wa tie wi wa pe wili komi ti gen ma be ma in ti mi tar pa luo wen ti part of us ti dwan wa ti jang kono ka bene dugo kany no bene kuri ti dwan war wa kany ken ma bene ka timi na ya mero dwa pocho twal bore ki do mero dwa poch ma dira da but Dr. Caesar Chae ki wa retirement karane tie ento migini is an ongoing work yen I retiring ke teach ento lo ba wache pebe bere mere bin tar paluoti ka mero in chi bine kar ma wan wati ka neno lok me mental health ma miyo puonj ma duota dada ma ochwalo kony ma tek to twal pajo yen ni peka ma wan wa ke yen ni ai kam ke dong tuo do ala chima ya lok me covid beno bino tie ki poverty en ni jem ma tiga nywana we down to 12 ti tiene kan en ne tiga miyo kony ma tek to 12 bada to mier poy ine ye o legi ne ya tek ke ya tek bet ko do kan yen tiene iro ma chala we do barwa mere kom me ros ma ente kan kom la det Alfred Banya ma ko bele ente to mo pe ente ngene ti kere pinyo idong poj mo kana chwalo bar me ros ona ngi la ker gela ne cha ke nywalo ento dong la ka tie tiana be do cha wor o poe wa jolo in be duge ken wakan wa mijo in ba wa mijo in na tiene ai ri ko kong
wa a juman na chapu no chak we kongo dore ti an miara non kar bia nen ka yong yong e mo putie yana miara po te twal kini kien wakan ki dong lu megena magetie sisa Joyce sisa Lady Grace Laura Moy wan nong wang wang wa mara me ento put kane ketie purwa bang kon wano amiara po te twal kitie ma megu tujo me jala ma megu me bero ka amiara po min wa Bernard kachel ke Alfred Karayot kachel ki Professor Mado ko min wa Susan Nyako ke jumu kana duju ana miara po wuto twal me jala ka ma megu Jimmy ngene are metie na la tie wala go ben la chwe ko ko nyu America gen ma tigate ana miara po to twal la la chwe go won way peju ti family thank you po to twal Better. No, no, I'm again. La man wa Joyce ka biano la kono no karo wa men wa Dr. Alfred Banyan na la wa chiel. Che anen again kongdong la man wa Joyce bien ni chiek Rwot che wa ka wa dugu che ni ko ngai Rwot ka ya de karo la again. Okay. Okay, for Jimmy. Lok ma pol long ritual per la dit wa la ten kaka wa po in ritual what Justin Binyi me beru kwet wa wor kelo in kan gitian lok ni in mer beri ken wa kan I lok ma per tek en ma watiga lok ne wana po in ritual wa po ben ba me wa ni in bin I bet kwet wa donc gi mama pol mo wan loko to twal pe kondo poje kan mo wan wat miyo bori ka chiel gi family ma migi ma ko be no gi mo kana ti pajo gwa ka mo kana ti jabero ma papa yol poj wa tingi kunia chwal pajo chi onye yak ni pojo bieno en pojo bieno en wana poje mi duju miyo kare ni rieko ma ti kwere pe bero wanyi poko iwa li weng wan lu teno kaka chuli ma ka bero ma papa duju dok bene ti je mukere ma ini loko ma yabu wi wa kiro na ne gunyo Lady Grace wanyi wa puonyo je ma pol de twal ki bori chabera dek ene je ma bejo ma konyo wan ju mo wati wa diaspora ka ene ti je mukere ma no wan bu wa ngene wa ramo timo ne pajo ente loko passionately udonyi wi wa kan ma wan na chiel ben mo wati wa kanye wunju motiga winyo wa kun ang'e pol lu winy wa viewers wa ti wa ben ma pol ada ya America Canada UK kan ka ben ma papa ero winyo lok ma a ki bon latinu gi kome ki doge ni tije ma pol ma da ma wan wa ramatimo ne pajo mai mi ni wa ngeji iye don wa pui iye wan wa bi neno yo me dok pajo pien kaka ene wa ti dok welo kar bi ramo wan duju weng wa lubu kori pajo kuno kana ni wa jion pajo kachien mero poj ma ana mier miyo ne bori gidong lega na tiene kai dok pajo an puri tamo chunge onong kar me bedo kachien machalo Rwodi ma tie sub regions pa chulo ko li weng we honen kir yo ango ma wunu ramo kero gala khala ilo wa ene mano bale marato twale wang wunju ma wangu yape mo karo bino wa kan ki rieko me anyuole ma wunu ti kwere gi duol ma wunu ti kwere o rib dugu kachiel o we ka chule do bed great again o we la mane ma bene o bin through Pwony en ma wan watiga Pwony ne through lok ma wan watiga lok ne pien ka wunu biru ka kero meeting ter biru kero meeting kari mo achiel gi rio gi lutela mo kena chalo lutela kaniche chalo retired bishop Ogeno Ochola mero jo magi tigi wisdom ma dit madam mago nero ko ma pajo kerti kwere pe mo amalaj dano chalo enu weng po wek obet kwet gi nywak cham ka chiel kwet gi ni watimo ngo me kwanyo pajo ngo mon ma be pi wan rutino en makubo go ngaka yo ngo ti yo mo wako kuja ma lo ma wako ramo kwanyo wa ka wacho a petition mo go man with evidence ki lutino en man especially lutino wako min magiti madong giluo gene agone pero magen go beri yo we ko bigiti go man yo ngo mo ramo kwanyo gi
Jimmy chalo iwiny ko timo bi konyo ana lega mera lega bori kane chwal machalo in la o madong ibine ne ana wakany kidong la mer Christina Pwony me mentioning do achiel ne Rwot uchiet gang kuno unong luoge dano mo kene mo amyero lok wedgi lu wor magiti kwedgi uti kwedgi pajo kuno elders magiti gi ngej matut malubo ken me kaka pachuli ini weng wek wakel ge achiel wek okel wilu tian achuli in yang we ko duok wigi chien pe dong dano tam lok me kam gi chan ge ken wo chego rojo te kwaro we jim mabejo chak time botwa lo kama ti kwere ene ken ini wor maber wor gwok in wabino kare doki wabi gwak warwar kiri pajo nyoka inde ka du kan pe kane iwa we ko ngeni ti aran ke bien wo foire twal a juto be kwe wata pe je jaka malo Better Rwot in a win get on ma tie komen kere ke chief madam de chief in kere anything pod we do gang da ke o kono bana juma bero kor ni kon ginong diang kon ni nong trata ke chak fu ni o chak ni ko ke lo kor diang kon te ngage ko bino mer na wang jo en ben bien ko better Poche kan pe bien ma megi now in kere de ticket wakanye chief ngom me bor wan Jamo Tiwalga and Pian Mukon for in Mabiana Melokewan, Tamang of Robert, Kewan, Bong the Kakaman, when I can Magia on a kere. A jolly road. But Jimmy, ke wool panelists, Rolly Wang, Joyce, Christine, Robina, Mega Rose, Dan Wang, Dr. Man Benomina Kare, Medwata, Dr. Jamono, Yang, Carmelite. Do aneno che tindi igene karma dong ana bino kaen mi ara me bena foj bot Dr. Alfred Banya mem dan ma comrade da way comrade in struggle ma ene quilani ruat jamano way ka ci morke anno ani kara won di mo ma don petu ko Jimmy ana mi foj bot won ki panelist ginone pire tek mo kala network mo kere kimu me kerlo rojo te kwaro o ngech mane kin be ma roma chala wati gan idoga here a global village gino mo karo o tu ikato le jai la wase annom chapeta bien na ilo edigan abillo de mo lo wen katwere itaka na wen me winyane kichana ma pat ma tie la ga tero ki lo wora do li lo wora ngoma neno ngoma winy ko ma tie lega ma tie tamma bed ma tie wen pa belinkere gumbo bene manopia karama manopia karama kar no do ana tikani to be gunyo dwan ma ana ke kikan ko ja bada ka du kere mano lok ba ki ko ne pina bi waju pero ki fuoj be won ma kono protein mo kana petit school kono dan to ke tuo ma mo tikere de gola bu ka chera ma mo tikere ki community kitama bejo mo tika mione terlo con mental health lokum go lokum kidmero jote kwaro ilokum lo ko yo me fu kidno pat man di wen it dan to ga bunjune ba anke gona chi ni che wanne ni kallo oh that took me by surprise completely by surprise ngata bene pe kan ma go uti mai kama bo ne so this is a very good forum
Omede kede katie gino mo me penyo tam mo ana no ke kan kuja ana bekelo bon Jimmy wan no wati wan Jimmy bo wange kin me kube man no pol ka ben makube abin tuado lo man bo enu ket bot ku wagam tam ma peyo ki wan man dirro wan mutegi mo tikere wek entam inuni okonya aneno mar ma otikere wuni kinun paneles afuere tuwa Roma bien kanti megu kanti la megu kanti wayo kanti megu kanti nero ena kita gang bid kere en kita endi come ati ke fon ma dir mata o mede ke gino ti timo nene sidon anda chogo kuman obed mabe o mede gino ti timo nene anka o pajo abiku beki Jimmy mewe o wachoni o mabe ana fuero roma konyo fuero better. Man for chicken borrot, pian polkare, one wakan wa cornea, ruri biano wakakan, ke biano ke kana, ke biano ke temunga, but in a berungara chel, my biano in Yeah. your nicker, biano mego, pierte, wangeni o biano, for chicken body and me quanicaro, make manchiar borruri mukana benawan, kay, oh, wakakan. Totani alto ibine lok lwak bine mot lwak kere morga mor kere peg lok bine mot medano ani pierte bene wega tigi gen ya utamo pe wan bene bero wako ene wa bero gang ene gang tamo wanga ti gang cha mo cha wanga don ko bere cha ro chiar mo tumo aneno okon bene tiga wa ene David konte wa ene ana chwako tam ni a jut paroro bet kweo and bet ya chwalo foj ma mege pe bien ma mege so fo ma ta kon ene chwe tin comments nga mo chwe comments ba duon lo an yo kon ba nene dana ma tar pa lo bineno ngo ma waro mo timo ne pe dana ma ken man pian pe ta ene ben no ya chere pa na we chawane na la men wa jois wa gadwa ene de ba ka ene me kar wa chin ka chenen ben le go pe wan ke le pe ro wa no wa ma be kar men wa Dr. Alfred Banya ilega wet no your compete ke jumano take award bene chelo men wasisa and chere katiji ko ben wa adwa ke ba kan me na ken no ramadan Okay. Foi to twal okay. Kong dong wo kulu wa pin wo foi un ba. Ai ruon me kisa cha man wa biri nyimi gi poj ma dir to twal. Wo pui pin yana matin, wo pui pitar pe luo me kelo program matie. Wo pui pi ruot ma megwa ma ini kelo tiken wa kany. Ruot Justin ochere Binyi ma ubiro ubedo kwerwa pe kare. Eni ma ini miyo barang ubiro. Wo pui jimi duji ma eno tiyo maber. Cha man ka wuot bene tie bore walego ni ini wuot kwere maber en o pajo maber unong bene pajo ti maber gwak family ne maber mere ki miyo ira rieko mapol wek en gwak gi duol ma mege ki tamo duju ma koni gi bibi bino bora mi no tam nyo puony mano tie ini wek en mere ki puonyo dano mi ira yor kom ubet ki yor kom weke uti tij ma ini yere ni iye wapui bene pi dano dujo panels weng mago bedo tie ka enini tin me miyo kargi me biro ka lok ka nywako tam gi ju mukene dujo ni weng viewers mati wako weng wapuoyo in pigen puoyo pi jemi dujo ma in miyo borgi ni wek unen gi wan tin wapui bene pi Dr. Caesar Chaya matiken wakany ma umino wapuony matut mada weko waniang loko mental health ko mi maber cha man ruot wakero umin wa Dr. Deacon Alfred Banya matie ki arem me kom. Ina ye tuya jwaka ma meg wa ruot me kisa. Ina ye chan wa man wa lego ni rie chi ma la chuchu chero chang en we ko doke dok tich ma pol ma en tika timo ne kombedi. Tich mu kene ma lube ki tich me kwat ma en ko bitie ma chalo Deacon.
Yer ka neno dano ma tye ki peko me tuo ot yat me lega kwedgi waligi ni in icang en bene wen en omede ki tic en ma in imiyo bodani ca man bene ka koni neno waket Rwot waketo ngat acel gi famili gi weny ci ni in igwokwa ijemi ducu imi rieko botwa me loko din maber imi ma cwinywa wek wabed ki ma kare ducu pien ma en aye kelo gin maber ikwowa ci Rwot ka koni ca ni bene oromo me bute wek wanien maber waco bene maber dike walego man ducu weny pi ber pa Wodi Yesu Kristo Rwotwa amen. Primandong eneni kelo waya gira ma yo matin fo chicken body me bedo wako Kenya walego ni ichiadek manyen nani pe keng kai nen tie nen star matin at gen kene chwal wa star ene wako konyo inge star kile wa chelo la che ya la che chala la kala tue kare ya ke nen tinger kene di mer en chi nen no matime piere pian en pier ten nyurno mama me kom yo ma wakele ka ene wa American kelo yuk ken man bana yo joka malo wa mara won daga ichia dek manyen ne ne pe keng yo mai kan ma bian barwa bye bye wono Kamere baro bella